аввало ассалому алайкум шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон, тамоми қишри ҷомеаи шаҳрвандӣ, муҳоҷирон, мухолифон, аз мансабдори оддӣ то мансабдори баландпояи озодихоҳ. имрӯза мавзӯи мо оид ба озодихоҳон, муҳоҷиро, мардуме ки аз ҳамин кланҳо вобастагӣ надорад, ба ҳамон бахшида шудааст. чӣ муҳоҷирон ҳозир айни ҳол депортатсия доранд, шиканҷа доранд, зулм доранд, айпушти як клан. барои ҳамин пеш аз ҳама имрӯз сухана бугум мардумда гуфтаниям ки ҳамин дар давоми моҳи охира агар таҳлил кунем, мо таҳлил мекунем ки адна време на. ман шуморо гуфтагӣ будам, записҳои мада ҳаст, дига одамо дар роӣ кун гуфта будам. 1 сол 1.5 сол пеш ман огоҳ карда будам ҳамара ки ҳаст интернет пространство безопасность гуфта будам. аккаунтотонро дига кунем. фейсбук мо амод ҳаракати амод озодихоҳ гӯем партизанон надорад. фейсбук ман шуморо мегӯям ҳаст анимаҳай ки уҷада ман друзиёҳое дида намеша уҷада амахе мебини фейсбука мебурӯи ягон чи намекунӣ, ягон чи нанависем фейсбукда установид мекунам. тикток 100% установид мекунам. ҳар як кадоми ту медонӣ тиктока. фаҳмидем 54 та одама маҳкам кардагаан дар невреме Тоҷикистон. мефаҳмед шумо? студент ҳамаш. дуюм курс, сеюм курс, чорум курс, панҷум курс ҳамаш ай ки ҷоанд, ай душанбе, ай суғд, ай бадахшон. дига ҷо нест. фаҳмидесен шумо? шикор доран ё. ман шуморо гуфтагим 1 сол пеш записонда гуфта будам ки эй огоҳ шавен, накунен. блогерҳои шикор доран. онам блогере ки мардаке ки риш дошт, бобои қанд, онам истифода бурдан хеле шармандаш кардам, пулро номушта ҳала кардам бардоштан, ай ваҳдат ай барои он ки шармандаш кардам, компромат кардам ондан. оно у духтараке ки ҷономи чи ай бо блогер ана ӯ ки месниай ана ӯро шарманда кард. ёда дар кор не дига минтақа, ёда фақат худшон дар кор. барои ҳамин Freedom Mention Tajikistan нависен комментария, ягон чине Freedom Mention Tajikistan нависен, русӣ, англисӣ, ҳамаи проблемаҳои ҷойдоштая англисӣ мемоним, переводчика гап мезанад, русия мемоним гап мезанад, переводчика немисиш дакор бошад немисиш, хитоӣ бошад хитоиш мемоним. ҳамахе рафтан мегирам. ягон вақт ҳама вақт эҳтиёт кунене. нашод аккаунтто бовар накунени ёда шикор мекунанд. ёда дар кор нести ягон то намедонам бизнесмени, блогери, коргари ҳукуматӣ ай кай ҷое бошӣ. просто ёда ай дига минтақа дар кор нест. шикортон доранд. просто подстава мекунанд. ҳар хел манипулятсия мекунанд. интрига. ман гуфтагиём манипулятсия як темае месозанд, ҳамата фикри таму тарафта мешавад. установид мекунам через уҷа. барои ҳама қайку накунем, эҳтиёт бошен. любой ҳамин ҳар як нафар хонашда агар якта телефон бигӣ, ҳамин телефонда аккаунтата номи Эмомалӣ Раҳмон ки кун, ҳамин бачаҳо карагиан намиҷада менависанд. дидест ин комментарияҳоро. анами хел мекунӣ Эмомалӣ Раҳмон, Рустами Эмомалӣ, Шорух намедонам амо авлодои ҳаморо худшона бинависанд. амо аккаунта фақат ҳаминда будро ҳам симкарт тамон, ҳам дар кори вақта интернет ҳам қати пользоваться кун. тамом. номи худит қати ягон лайк. ман шуморо мегӯям лайк, подписка не. ман шуморо бо мегӯям. ман каналда доступи худам ҳаст. барои ҳамқа гоҳ вақте ки холӣ шудам баромад мекунам. дига одаме ки доступ дошта бошад тикток, фейсбук, ино вообще опасност доранд. ман шуморо ошкор мегӯям. ошкор фурухтестанд. нагла чашмтонда нигоҳ карда фурухтестанд. барои ҳар як кадом одам ман гуфтагиём ай 400 то 800 доллара мегирад. ҳамин одамое ки мефурӯшанд одаморо. шумо бояд ин чизоро фаҳмен. ҳар як кадом дигара дарои кун. муҳоҷири мухолифи муҳоҷир ин ҳамин проблематай мегири намедонам записте определённи ҷоро мекунӣ, утра намефурӯшад, мегӯӣ хато мекунӣ брат. фаҳмидӣ? барои ҳамон
калла қатӣ кор кунен, эҳтиёт кунен. аз назар гузарон, ман гуфтагим, аз назар гузарон, муайян кун, амал кун, анализ кун, амал кун. дига хе вариант нест. ё ҳама ҷода ҷо шидагӣ. шумо мефаҳмед? ҳама ҷода ҷо шидагиянд. любой ҷода. аврупоя мегӯи, аврупода одамои клан ҳаст. ҳар як кланоя намояндаҳошон омадагия иҷада гиреза шуда. фаҳмидем? метиантон шумона. любойта метан. шӯхӣ нафаҳмед шумо. барои анамуқа ҳар як кадомут эҳтиёт бош, ҳушёр бош. бо мегумтон ҳушёр бош. ӯ намояндаҳои клананд. намояндаҳои клан. мефаҳмед шумо? намояндаҳои клан ҳама вақт кор мекунанд. барои чӣ? барои он ки уҷада хешошон вазифа даҳад. ё иҷада бо кор мекунанд. ҳамаш хешу табор дорад. авлод дорад. бесоҳибоша як тараф мекунанд. компромат мекунанд. ҳар хел компромат кардан ғулом мори кор кара хо мерад. фаҳмидем? ман гуфтум, зан фарзанд ёда основаи атака каранай. через ҳамо атака мекунанд. через зан фарзанд анам хеле чизо. барои ҳамон фақат ҳозир гӯш мекунем. Freedom Mention Таҷикистон менависем. уҷада далча гӯш мекунем. англисӣ немисиш роликҳое мемонем. иззат амон дига муҳоҷирое мемонем. бо ира мехонад, бо ура мемонем. анам хеле атак, анам хеле рафтан мегирем. фаҳмидем? фаҳмо? хеле чӣ қати бояд ҳамин муборизаям як принсип дошта бошад. ҳамин ҳамаи проблемаи ҷойдоштагиотона ҳаминҷада нависагӣ. русишта ҳозир мемонам, гӯш мекунем. англисиштам ҳамин хел аст. ҳамун проблемае ки шумо дорен ҳамаша гуфтагӣ ҳаминҷада. ҳамаи проблемаотона. фаҳмидем? ҳамин якта проблемае намегирӣ. якбора ҳамаша кадем мо ҳамин хеле як ҳамин шаблон борӣ кадем. далша ҳамун қати рафтан мегирем. гӯш мекунем. касе ки русиро мефаҳмем. баъд англисиша мемонем. ман мисол шароити мактаб нест, шароити ҷои кори чӣ нест, маоши ҳамн мерасидагӣ ба мардум нест, барқ дар зимистон нест, зиндагии обод нест, ҷои кор нест, ҳамаи вазифаҳои дахдор ба клан тааллуқ дорад, ғасб кардагӣ ҳамаш ҳаст. ҳама пакет кати чотка тайёр кардагӣ. ҳамун ду забон кати мемонем, асосан русӣ англисӣ монем. китоби дальнейшае ку шумо иҷада Freedom Mention Таҷикистон менависем. записҳои падилитса кунед. ман шуморо гуфтум, канали мода ина 1.5 сол шуд, ягон киса дастгир карда наметавонад. чӣ ба? ман доступ дорам. дига ҳеҷ ка доступ надорад. ягон аъзои ҳаракатам ютубда доступ надорад. через ютуб установид карда намешад. вақте ки ключ дастда бошад установид карда мешад. а через Facebook, через намедонам Instagram мебинен шумо худтон друзьяша. фаҳмидем? через TikTok 100% установидтон мекунад. метантон. барои ҳамуқа ҳама вақт оиди ҳамун эҳтиёт шавен. бачаҳои ёша маҳкам кардан. ман шуморо гуфтистам 54 та бачаи ёш. ҳамаш ай Суғд, ай Бадахшон, ай ноҳияи тобеи марказ, Душанбе. дига ягон ҷо нест. мефаҳмед шумо? ё ахота мекунанд. шабу рӯз ахота мекунанд. ё шумо ҳар рӯз дузидестан миллиард баровардестан, дузидестан. уҷадам хушрӯ зиндагӣ мекунад, дига ҷодам хушрӯ зиндагӣ мекунад. шумо да вазифа метавад? не. шумо бояд ман шумо озодихоҳ шав, партизан шав. навис гуглда партизан чӣ? ба калат кор кунад. аз назар гузарон, муайян кун, амал кун. ай территорият сур кун. ай территорият сир кунӣ ёра. тамом. чӣ хеле метавонӣ сур кун. худат донӣ, худованд донад. дига ягон кас надонад. баъд муҳоҷирода гуфтаниё ҳамин сум ҷамъ мекунен, чизе ҷамъ мекунен. ин ҳамин ай 55 шаҳру ноҳия ки ҳастен, ҳамун якта одами боваринока ҳамун ноҳияи худтон ёвен, ҳамуна лидер монем, маргу мурдатонда ҳамунда сум дитен. ҳамун одами боварии худтон ку халқ худаш вибр кунад, бригадиро дига одамое ки ҳастен, тамошо мекунен, худтон вибр кунен, ноҳиятонда ҳар 55 та бояд бошад. фаҳмидем? 55 та худтон мешинохтагӣ бошад. ӯ одам мисол каналам кушод, худша нишон натиҳад. каналаша мисол ноҳияи фалон чи гуфта кушоду овозша монад ки ҳамин ба сум ҷамъ кананда гуфта ё бугуд. баъд шумо ҳамуда битем мешиносен ку худтон ҳамун ноҳия. фаҳмидем? идда алоқа да буро анамуна роҳбар монем. 55 шаҳру ноҳияи муҳоҷирое дар нашда роҳбар таъин кунен якта одама. фаҳмидем? ноҳияи худтон бошад, ай дига ҷо не, ай вилояти худтон бошад, ай шаҳри худтон бошад. иёда бовар накунем.
من شما رو میگم مستندتون میکنن شکارتون میکنن ای دیاسپورا سرکار تو بیزنسمن تا شکار میکنن تو تاکسیرون تا لوبوی تا شکار میکنن یو فهمیدین یو اوزوج بوی دودستان هیچ کی گوش نکرده است چون توقع موندگیان پول ایزولیات دادن هیچ کی گام نمیزنه دوید چون کدستان یو چیکار میکنن خالق دوید میکنن فهمیدین برای انا موقع مثلا مردم عذاب کشیده است مهاجرت دادن برای همون دالش گوش میکنیم انگلیسی روسی دالچه فریدوم منشه می‌نویسیم ویدیو را میمونیم برای آزادی این همین برادرها اول رولی کشم میمونیم همه آدم را برای آزادی همونو کروچی چی میکنیم
Ladies and gentlemen, world community, the United Nations and UN member states, international human rights organizations, that you are all the guarantor of peace, freedom, human rights, democracy on planet Earth. The people of Tajikistan and the Political People's Democratic Movement of Tajikistan AMOT demands from you on the basis of Article 1 of the Declaration of Human Rights, all people were born free from the mother, and their rights are protected on the basis of this convention and other international laws. In Tajikistan, the attraction of 31 years to rule one President-e Rahman and his clan. They have usurped all branches of the state system and occupied the entire country. We simple Tajik people did not feel freedom, human rights and democracy in our historical land. This clan made true Tajiks an object, a tool and a slave. Tajikistan does not comply with international human rights laws. No freedom of speech, no democracy, no justice, no first free medical aid, no decent free educated common people, no electricity to the common people in winter. There is no communication and the internet in hard to reach populated areas. No land for the working class to farm. There is no decent job. No minimum living wage. No freelance journalist or blogger. No free business. No free banking. All banks belong to his family and clan. The international law of the Institute for the Protection of Families and Children is not respected. To denigrate, substitute, real opposition independent from the clan. Through bribery and inner agents are deported and an active hunt is conducted. No democratic elections. Society and the people, both within the country and abroad, are divided into a minority into one's own and another's. There is a real crime against humanity, hunting, expulsion, repression, denigration, setup, oppression, destruction and genocide of the simple Tajik people and nation from the historical land and even beyond it. Our wives, mothers, daughters and children are being killed, oppressed and raped. Rahman and his entourage support, patronize and sponsor international terrorism, human trafficking, drug cartel. If the simple people of the indigenous Tajik interfere in politics and talk about human rights, democracy, freedom of speech, freedom of religion against him and his relatives, fabricate a criminal case, put him in prison for many years if he is active, they will kill him without trial or investigation. These clans imagined themselves to be God on our planet and bribed everyone. My people exploits as a cheap labor force. This is the exploitation of man over man. The people of Tajikistan appeal everywhere to achieve freedom, democracy in the Republic of Tajikistan from modern feudalism and slavery. We, the common people of Tajikistan, ask the international community, the United Nations and the member states of the UN and other international democratic human rights organizations and all humanity on planet Earth rather of freedom, human rights and democracy. They supported us, they lifted sanctions against them, subscribed to our channel, put like, shared our video materials for the good of all humanity. For the world to know the true truth about Tajikistan. The Creator of the Lord God, Allah, the Almighty created the world, our earth. Nature is purposeful and dependent on each other. He also created man so that they are dependent by nature with each other and hold each other's hard times regardless of nation, language and affiliation in any but race, religion, belonging to a particular political group, party, and other human values. For the benefit of freedom, human rights and democracy, we ask all people on our planet Earth to support us. We are all people and we were created for the benefit of each other. Stop occupation, expulsion, political repression, political intrigue and manipulation,
genocide, torture, discrimination of the Tajik people from the historical land, freedom to all Tajik people. فهمیدین؟ акин русша мемонум, заодно ёд мегирем да, хеле и основное темаҳое ки ҳаст, ҳамаи проблемаи ҷойдоштаи Тоҷикистона гирифтагӣ амҷад. ҳамаш ҳаст. Оз бо русша мемонум, бо гӯш мекунен, бо русша мефаҳмед. Постепенно вақте ки гӯш мекунен, гӯшам одат мекунад, ёд мегирен ҳам хеле. Ман дарам забона ягон каси ёд додагӣ не, ман худам ёд гирифтагиам бародаро. Фаҳмидем? Ёд мегирӣ, ягон проблема нест. комментарияда freedom mention Таҷикистон менависем. роликошоно крутит кардан мегирем, роликошоно крутит мекунем, инами записҳои мондаам мегирем. Фаҳмидем? Русӣ ки англиси хати. баъд уже девона мешавам. Фаҳмидем? ё бояд хона равам кун. Уважаемые дамы и господа, Всемирное сообщество, Организация Объединенных Наций и государства-члены ООН, международные правозащитные организации, которые вы все гарант мира, свободы, права человека, демократии на планете Земля. Народ Таджикистана и политическое народное демократическое движение Таджикистана АМОТ требует от вас на основе статьи 1 Декларации о правах человека: все люди родились свободными от матерей и их права защищены на основе этой конвенции и других международных законов. В Таджикистане притяжение 31 года править один президент Эрахмон и его клан. Они узурпировали все ветви государственной системы и оккупировали всю страну. Мы, простой таджикский народ, не ощущали свободу, права человека и демократию своей исторической земле. Этот клан сделал истинных таджиков предметом, инструментом и рабом. В Таджикистане не соблюдаются международные законы о правах человека. Нет свободы слов. Нет демократии, нет правосудия, нет первой бесплатной медицинской помощи, нет достойной бесплатной образованной простому народу, нет электричества простому народу зимний период, нет связи и интернета в труднодоступных населенных местах, нет земли рабочему классу для хозяйства, нет достойной работы, нет минимальной прожиточной зарплаты. Нет свободного журналиста или блогера. Нет свободного бизнеса. Нет свободного банковского деятельности. Все банки принадлежат его семье и клану. Не соблюдается международный закон Институт защиты семей и детей. Настоящих независимых от клана оппозиции очернять, подставлять, через подкуп и иноагентов депортируют и ведутся активная охота. Нет демократических выборов. Общество и народ, что внутри страны, что за границей, разделено на меньшинство, на свой и чужой. Идет настоящее преступление против человечества: охота, выдворение, репрессия, очернение, подстава, угнетение. Уничтожение и геноцид простого таджикского народа и нации с исторической земли и даже за пределами его. Наших жен, матерей, дочерей и детей убивает, угнетает и насилует. Эрахмон и его окружение близкие поддерживает, покровительствует и спонсирует международный терроризм, торговля людьми, наркокартель. Если простой народ, коренной таджик, вмешиваться в политики и говорит о правах человека, демократии, свобода слов, свобода вероисповедания, в отношении его и близких сфабрикует уголовное дело. Посадить его на долгие годы в тюрьме, если он активен, убьют без суда и следствия. Эти кланы возомнили себя богом на нашем планете и подкупили всех. Моего народа эксплуатируют как дешевую рабочую силу. Это эксплуатация человека над человеком. Народ Таджикистана обращаются везде, чтобы достигать свободу, демократию в Республике Таджикистан от современного феодализма и рабства. Мы, простой народ Таджикистана, просим международное сообщество:
Организация Объединенных Наций и государства-члены ООН и других международных демократических правозащитных организаций и всего человечества на планете Земля рады свободы. Права человека и демократии, они содействовали, поддержали нас, вывели санкции против них, подписались на наш канал, поставили лайк, поделились нашими видеоматериалами ради блага всего человечества. Чтобы весь мир узнал истинную правду о Таджикистане. Создатель Господь Бог, Аллах, Всемогущий создал мир, нашу землю, природу целим и зависимыми от друг друга. Человека Он тоже создал так, чтобы они зависимы по природе с друг другом и поддержали трудное время друг друга независимо от нации, языка и принадлежности в какой-нибудь расы, религии. Принадлежность к определенной политической группе, партии и других человеческой ценности. Во благо свободы, права человека и демократии, мы просим всех людей на нашем планете Земля, чтобы они поддержали нас. Мы все люди и созданы мы во благо друг друга. Стоп оккупации, выдворения, политической репрессии, политической интриги и манипуляции, геноциду, пытки. Дискриминации таджикского народа с исторической земли. Свобода всему таджикскому народу. گوش کردین روسیشا فهمیدین میگوید که همه خیلی خانمون و جنابون من перевод میکنم дословно да سازمان ملل متحد всемирное сообщество самون سازمان جهانی سازمان ملل متحد دولت‌های اعضای سازمان ملل متحد و دیگر سازمان‌های حقوق بشر که شما کفالت حقوق انسان در روی زمین هستید. ما شهروندان جمهوری تاجیکستان حرکت سیاسی دموکراتی مردمی تاجیکستان اما از شما در اساس ماده 1 دکلراسیون حقوق انسان که انسان همه یک از مادر تولد شده است آزاد تولد شده است و طبق آن کنونسیا تحت حمایه قرار دارد به شما و دیگر قانون‌های بین‌المللی قرار دارد به شما مراجعه میکنیم. در تاجیکستان در دوام 31 سال یک президент امامعلی رحمان و با واسطه کلانش حکومت را اداره میکند. تمام شاخه‌های حاکمیت دولتی طبق ماده 6 کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان که محکوم است که غصب کرده شده است. ما مردم عادی یگان وقت آزادی را احساس نکردیم. حقوق انسان و دموکراسی را در زمینی همون خدمت دولت تاجیکستان یگان بار حقوق آزادی دموکراسی را چی نکردیم احساس نکردیم. این کلان در تاجیکان اصلی را در تمام روی دنیا همچون پردمت اینسترومنت همچون غلام استفاده میبرد. در تاجیکستان یگان قانون بین المللی اوید به پراوچ همون حقوق انسان چی نمی شود تطبیق کرده نمی شود. آزادی سخن نیست، دموکرات نیست، عدالت سودی نیست، یاری تجلی اولین درجه به مبلغ نیست، تحصیلات میانه عمومی که با استانداردهای بین المللی جوابگو به مبلغ نیست. بعد کراچی قوه برق در زمستان داده نمی شود. در بعض منطقه های دورنشین که در کوه ها هست سمت پامیر بدخشان طرف های کوهی که سوخت وجود دارد اینترنت وجود ندارد.
замин ба мардуми оддӣ дода намешавад. Барои киштукор ҳамаш ҳамун определёни кланҳо гирифтагӣ ҳамара худшон. баъд кори ба мардуми оддӣ ба мутахассисони таҷрибадор кадр, мутахассисои кадрӣ кор дода намешавад. маоши муайяне ки барои зиндагии арзанда муайян аст, ана ҳамун нокифоя аст. журналисти озод, яъне рӯзноманигори озод, блогери озод нест. соҳибкори озод бо тиҷорат машғул шуда наметавонад, барои он ки бояд клан ба долятият. баъд мешад банке ки ба ҳамун оила тааллуқ надошта бошад нест. баъд қонуни оиди ҳимояи оила, ҳамун оилаози барпо пош хурдестае ку оиди защитаи оила мегӯд, ҳамун қонуни ҳимояи оила ки оила дар ҳимояи давлат аст мегӯд ку конституция, ана ҳамун вуҷуд надорад. баъд ҳимояи фарзандони ҳамуно дар ояндаи ҷудо шудан вуҷуд надорад. нафароне ки новобаста аз клан мухолиф ҳастанд таҳти таъқиб ва тарс қарор доранд ва онҳоро бо ҳар гуна туҳмат, бофтани ҳар гуна чиҳо сохтан, парвандаҳои сохта, ба тариқи парвандаҳои сохта онҳоро мавриди шикор қарор доданд, дастгир мекунанд, депортатсия мекунанд или ба қатл мерасонанд. интихоботи демократӣ вообще вуҷуд надорад. мардум чи дар дохил чи дар берун ба ду тақсим карда шудааст. худӣ яъне ҳамун клани худшон, қатлониҳо ҳама вазифаҳо қатӣ, дигаро ки суғд, бадахшон, душанбе ё ҳама ҳеҷ ки нестанд, ё ҳама карочи ҳеҷ ки моя миҷада меган карочи ҳама хел ҷудо кардагианд свои чужойба аз они худӣ ва бегонада ноҳияи тобеи марказ. шикори равшанфикро рафта истодааст ба монанди Далери Имомалӣ, дигар нафарҳои журналистҳо, блогерҳо, Абдусаттор Пир Муҳаммадзода, дигаро ки ҳамун суратҳошон ҳай ролик да шумо медонин аксариятша. баъд бачаҳои Бадахшон идёт репрессия, видварение, яъне тоҷикои аслия ҳамхел искусственно давид каросиан ки айватан ҳатто буромада бурава меганда видварят каросиан. видварят кадестан ки Россия буравад ягон давлатда дига ҷода гиреза шавад, анде мо бигирем да ҳамун лулистон кунем. баъд карочи мешад карочи зану фарзандора карочи мардора нобуд кадестан худшон 4-таи 5-таи ҳам ё зан доранд, аксарияти ҳамун 4-таи 5-таи 7-таи зан доранд. ҳамун вақти наслошона зиёд кадестан таҷовуз мекунанд духтар фарзанд ҳамара лиҷби худшона зиёд кунанд, мекишанд, қатл мекунанд. ҳамун танҳо Эмомалӣ Раҳмона ҳамун минтақаи худаш дастгирӣ мекунад, дига ягон кас ҳамун минтақаи худаш дастгирӣ мекунад. он минтақаое ки ҳамҷода гаштанд, Суғдӣ, Бадахшонӣ, намедонам ноҳияи тобеи марказ, Душанбеги, ёро ҳамаш қатл мекунад. ин ҳамун бобои қанда чӣ истифода бурдан подставиш кардан, ё спортсментое нигоҳ кунем подстава кардан. он ҳамун Абдурозиқа бигирен нигар, он ҳамун вақтишда ҳамун чӣ гапошоно гӯш накард ки ҳама кас ҳамуда часпидан. аҳамият додед додагиан шумо. ин ҳамин чизҳоро дар хотиртон бигирен. иёда дар кор нест ягон кас. ин простой одаморо ман фиристам. ин ҳамин Далери Имомалӣ, Иззат Амон мисол ай дига ҷо буд, Каромат Шарипов ай дига ҷо буд. танҳо фақат клани худошон буд. клани худошон. фаҳмидем? барои ҳамун намонен, ё ҷурагӣ надоранд, ё хонат намедрояд, ҷура мешад ку бад мефаҳме ки чӣ кор мекунад. ман ҳамқа сол ҷурагӣ кардагим, хонанда намемондум. бовар кунем. ман ҳамқа сол кор кардагим ку хонанда намемондум ҳамиёра. фаҳмидем? ёд биги ҳама. бовар кунем. ё
دیوانه شدگی مست شدگی هنوشه میفهمه شما برای انمو قایکو این چیزا رو شما باید بفهمید یا را فقط متد خودشون که حرکت میکنید متد خودشون چیه او میگن بله میگن که اونم بلوگرای میگن بله میگن و بعد شرمنده میکنن و ویدیوشو میمونن کامپرومیتش через دیگه جو سر میتن فهمیدین через دیگه کانال سر میتن شرمندهش میکنن امورا انا میخوام متد که دیگه کار میکنن فهمیدین انمو متد رفتگی حقوق آزادی انسان یگان چی نمیشد پرونده‌های ساخته نسبتی اساسا مخالفایی که از دیگه مناطق ساخته میشود و مدت‌های زیاد زندانی کرده میشود انسان اکسپلواتاسیا میکنن مردم اصلی تاجیکا همچون قوه کاری در خارجه در بیرون راه دا میمورد اینا مثال سور کردستان راه دا اومدن اون قزاقستان دا اولشون ماشین مهاجران مرده است اهمیت دادستن اون واز مکزیک دا امریکا دا رفتستان چند تا تاجیک همون مکزیک دا مردگی هنوز درک دارین شما مکزیک دا گرانیتی امریکا گذاشتن چند تاش مردگی اینا مثال اروپا اومدن جنگ ایجا و جنگ سوریه اما خیلی مرده استن برای چی یا شما را انا همین متد قطعی سور میکنم پیش میکنم باید گم شوین شما نیست میکنن هم خیلی کم میکنن همین متدی فیادالیزم و رابطه عملی میکنن غلام کردگیان تمام آدمیزاتا یگان کس آزاد نیست بعد یگان که مراجعتی ما به شما و همه برای امین رسیدن به دموکراسی مطلق با ما چکنین ده ساده مردم عادی ده ساده ایستاد کنین چی مثال اینمی حاضر مهاجرای مهنتی را بینین مهاجرای مهنتی را گرفته استن گناهکار کی امام علی رحمان جوابگو او مرده استن کشته استن ده انم خیلی کم میکنن شما را فهمیدین کم میکنن یکی باید هر کدام شما همین گلوبالنی دنیا را دیده استین اکثریت گلوبالنی میر общий объем мира تحلیل کرده برآمده استین چی گپ رفته است ای حساب دیگه منطقه ها آدم کم کرده است فهمیدین این خودش نکشته است یا اونم جان قرقیز اسیوسون کش 140 تا 200 را کش авангарда کش солдатора کش солдатای نودرکوریا هم افیسروی که کمتر دانا بود هوشیار بود همورا کش نمیدونم پروکورور دپوتات کرونا ویروس اسیوسو کش فهمیدین کشته است ای لوبای خیلی میکشد خدمت کنی هم میکشد خدمت نکنی هم لوبای تا میکشد من شما را میگم ماکیاولیسم گیرین خونه ماکیاولیسم خونه باور کنین میکشدی ایده شما یگان تو در کار نیست رستم بیاد رستم دا واپچه یگان کس در کار نیست او آدمای نو میورد او همون شاروخش در کار نیست همون شاروخش براد میکنه برای اون که او بسیار چیزا میدونه میفهمه شما یگان تو در کار نیست یودا همه خیل پریود همه خیل حکومرانی همه خیل کتاب تاجیکان رو بگیریم خونین کتاب تاجیکان رو نوشتگی من شما رو گفتم تاجیکان رو بگیرین خونین که هر وقتی که شاه علی شود چی میشود زن تبر فرزند تبر مادر تبر تکو نستد میکنه پل بته نمیدونم خونه ده پیشکه ده بیار بشنون کو نستد میکنه یا لبای جاده آدماشون ماندگی معلومات گرفته است تو ناحیه خودت فروخته استی ولایت خودت فروخته استی همیاده مردمش باینده درآمد استی 100 سوم گرفته استی نمیدونم 10 سوم تو دمیتا باقی مونده شایکا همیو میگیرن چی خارجه دام همه خیلی من خارجه ده مهاجرات ده گفته استم هر 55 شهر و ناحیه های ای باین خودتون لیدر انتخاب کنین خودتون میشناسین که یک ناحیه انمون ناحیه خودتون یک لیدر انتخاب کنین انا همون با مبلغ بتین انا همون مرده و زنده تون کارش پیش برد یاد نتنی بلاگرایی که همش اکتیم گیجان اون را نمیشناسی تو فهمیدی انا مورا میشناسی هم ناحیه خودت هم قشلاق خودت هم رایون خودت هم ولایت خودت مثال ولایت سوق یک تا کشایت هم خیلی یک تا لیدرش انتخاب کند خودش خلق سوق انتخاب کند بچهای دوشنبه خودش یک تا انتخاب کند بچهای بدخشان خودش یک تا انتخاب کند خطلانی ها خودشان نمی قصال پول جمع کرده خورده استن ایمو امام علی پول جمع میکنه تازه بلاگرش پول جمع میکنه همینا دا پول جمع کنه که همش همیو چی بیرونش ده چی درونش ده چی مهاجرتش ده چی اروپا ده همش همیو پول جمع میکنن دیگه یگان کس پول جمع نمیکنن کی پول جمع کرده یگان کس پول جمع میکنن ماشینینگ میبروید نمیدونم 50 تا جنایت کلاش نمیزنن اخیر چونه یگان کس یگان چی نمیگه اینا میگه پول جمع کردگیان همین پول گذران مهاجر
бурод гап занад, ҳар рӯз 24 соат гап занад, рӯсӣ гап занад, 24 соат барнома кунад, чӣ ба намекунад? Чӣ ба намекунад? дар кор нести ягонта. Пултон дар кор, ғуломе шумо. Мефаҳмед? барои озод шудан ягона партизан мешӣ, дига ҳичи. худат мехонӣ, худат меёвӣ чикор кардан дар кор, ай территорият бояд ёро сур кунӣ. любой хес сур кун. намедонам ҳам кланои ноҳиявӣ, кланои районӣ якҷо шавитон, медонтон худотон таҷриба дорем. ҳама таҷриба дорем. ҳушёр ҳастӣ, ҳама доно ҳастӣ, аймада доно ҳастӣ. медонӣ чӣ хеле ёро гум кардана. фаҳмидӣ? 5 ташта ахота кунед, шашумаш намебиёяд корда. ам ноҳиятонда. вилояттонда намебиёяд. шаҳратонда намебиёяд. шумо ман гуфтам, шумо ном тиен ном мехӯранд, об тиен об мехӯранд, чой тиен чой мехӯранд. намедонам любой чӣ бутиен шумо метиен ёда. дига кас наметад. а бояд шумо айко ҳар як одам бояд бикунӣ. мехоҳӣ озод шудан, бояд бикунӣ. дига вариант нест. иҷа чӣ вариант ай? мебинӣ ки ҳамиё ҷудо кунад, бикушад тра. намедонам уна му радио озода, уна му бачаҳое ки хичона киштанд, уна бачаҳои чия киштанд, ай суғд буданд, вош ёш ай хатлон буданд. ина рафтан корд бурдиам киштанд. о чӣ ба ҳамиё ки во хурди любой чӣ гир рав иёқатӣ. ман тра мегум. любой чӣ гир рав чикор мекунад, намура бикун, ответ бите, тарсондестан ҳамата. фаҳмидӣ? на тарсама мефурӯшантон фейсбук, тикток, любой чира ман гуфтум. фаҳмидӣ? худат медони ҳамун подписки тиктока бин, маълум ай. ай онҷа худиш ман надодам мега, онҷа гирифт мега. чикор мекуниш? лайкат мебурояд уҷада. намедонам ё фейсбук да. мефурӯшантон. реально нагла чотка мефурӯш. чишмтонда нигоҳ мекунам мефурӯшанд. фаҳмидем? ё хурда омадагианд. одамое ки хурда омадаги айку ёда фар надоранд. барои ҳамақа freedom mention Tajikistan нависен. ина и одамода озодӣ мегӯем. ина якта чӣ мемонем? ина инҷода якта одами бегонаро биёвен шумо. як ролик мемонем ку якта одами бегонаро биёвен. ина 29 кас тамошо дорӣ. якта одами бегона биёвен ҳамҷода ҳозир ман мемонам то. як ролика. ина شعر بهانه چیست نام خلق یک اشاره هایی هست به آن دزدها و قلاب ها و حمات هایی که هستند و اشاره به چیزهای دیگر که در جریان خواندن شما میفهمید. زمانه بی نظام شد، بهانه چیست نام خلق. زمانه بی نظام شد، بهانه چیست نام خلق. حلال ها حرام شد، بهانه چیست نام خلق. خزینه ها تمام شد، بهانه چیست نام خلق. وطن به کام وام شد، بهانه چیست نام خلق. چه شانه ها، چه فانه ها، چه دام ها، چه دانه ها که پر شد از جنازه ها. همین نه یک سغانه ها که بوی مرده بشنوی. زی حوض و رودخانه ها قیام ازدحام شد، بهانه چیست نام خلق. خدا بگیرد این چنین زمان بی زمینه را که در زمین سینه ها بکاشت تخم کینه را. که از ره نفاق زد بسنگ آبگینه را. طلوع روز شام شد، بهانه چیست نام خلق. نه خانه های مردمان، نه خانه دل است گرم. نمی کنند حارسان ز حال زار خلق شرم.
همین دو تا زبسه دیدین فرقیت چه دیدین من نمیدونم مخالف شمانو ای کی جوان لیدروش مانو ای کی جوان استوری تولد شون کتی بروریم ما همش داریم هر یک کدامش داریم اگه جا تولد شده مونه نیست یک آدمی بگونه بلاگرها تا درونشنم لوبای جاده لیش نگاب زدیم استانوید میکنم میقپندم نکنین من شما را میگم این همجا یک نیم سال کار شدستای فعالیت میکند که یک تا آدمی ما را استانوید کرده نیستم برای چی؟ برای چی نمیتواند استانوید کرد؟ برای آنکه من یک تا خودم دستور دارم میلیون تا بوزش میدروید میدونم بزرگ گپ میزنند من کتی بچی گپ نزنم من کتی او گپ میزنم که هموی هم یگان سوم شیطان نام بخرنده همینجا یگان سوم یعنی زنده ماننده این طرف دا برام بشینم این طرف دا برام بشینم من عزت که گپ زدم بگو خرسم بشونم چی کنم فهمیدی نوزه پسم بکنم منه بیزرازلی چه یعنی برای انمقه ترمده شتگی ها را بینین ایکی جان وظیفه ده شتگی ها را بین یگان وزیری مقامات دیده که ای دیگه جا هست دیدیست این شما یگان لیدری نمیدونم اپوزیسیون غیر من دیدن که ای دیگه جا هست یک دو جان اتاولا های ایتا همون را نمیمونه هم تلاش میکنن میخواه جانش با کام شد نمیمونن زنک اپوزیسیونر شود ای دیگه منطقه من شما را گفتم شوش میتن ای کلو مردک اپوزیسیونر شود اگر زنش میتن ای کلو میفهمین شما شوخی نفهمه بز میتن بردکی نگاه کنن شوخی نفهمه شما شکارتون میکنن فهمیدی شکار میکنن همتا من پروست ایکو دیلم میسوزد من کارای خود من لوبای جو کار میکنم میدونی من دیپلمم دارم من ارگانیزاسی خارجی دا کار میکنم من دا واپشه در کار نیستم نو برای زنده ماندن تو میگم من یا در کار نیستی یگان تو اینمی آدمایی که خدمت میکنند که اینمی قادم اینمی وزیرای خودش ایکلن خودش کو همه آدم کشتگیان زدگیان کشتگیان خود چون زده آدم اینم خیلی کدوم گفته با خودش تعریف کرده برده که پیش امام ده اینا کلاش تا موندم گفته گروزیت کرده انامو کامپراماتش کتی خودش با نیست میکنه دیورا با اینم دولت‌ها ده هم کامپراماتش داده که انمی گنرالا گرفته نتونن گریزه دگر ایجاد با او یارا میکشن میگن که حقوق انسان رو ویران کردید امام علی خودش میفروشه کلو بشه لوبای کسا میفروشه او دا پل در کوره او دا یگان چی در کار نیست او باید لوبای خیلی است هم 4 تا 3 تا هم اولاد خودش باید باشه خون باید باشد بس همون رستم همون چیزی اسماعیل در کار نیست امام علی اگر جیت و دبته بودر میتاد امام در کار نیست برای اون او برای خونش نه اونو انوشیروان بچه رستم باید او زنده است او خونی خود شد همینه آماده شدگیش در کار نه همش نیست میکند همه تا نیست میکند من شما نمیگم ایرا من نمیگم کتابا را گیرین خونین استوری گیرین ورق بزنین همه خیل آمادگی قایدش همه خیلی فهمیدین نگود که سوغدیه که حوزی کار کدستای نون دودستای نمیدونم حوزی نمیدونم برای اپوزیسیون ده خدمت کدستی کسی ده خدمت کدستی ما ده تلفن نکنید ما ده تلفن نکنید بزرگ ما ده تلفن نکنید من نمیبادرم گوش کنین فهمیدین ما ده تلفن نکنین او تاکتیکتون نمیگذارد اینجا ده بدروینش تو به اوجه خوجیناتون بود خاکرسکی سیستم برای نمیکنین تلفن میدروی گپ زنین اینجا آدم درآمدگی 18 دورد این اینجا آدم درآمدگی این 18 دورد اینا فهمیدی اینم خیلی بدرو 18 کن فهمیدی ما ده تلفن نکن هست همونجا ده لایک بدرو آن همونجا قطی گپ داری بدرو این همونجا ده گپ میزنم قتل باید فهمیدی کو گوجاش دروغه برای همون قایکو زن نزن او سویبا دام بگو که کورا تورودا نمیشود دیگه طریق کار بگو نزدیکی بعد اومده است ایده من اونجا نزدیک آوردگیم چپاتون میکنم بر روزای نزدیک نصیب فهمیدین من میدرم من گفتگیم من چی با همیو چی به همیو من میدرم لیکن من شما را گفتستم که تاجیک احتیاط شوم فهمیده ایو باور نکنین یاده نه نرشده نه مادشده و من گفتنم شما ده فهمیدین من چه میدونم چه خیلی میکنم من یگان کس نمیگم من خودم همین درفا را گذشتگیم خوندگیم کار کردگیم همین سیستم اوده فهمیدین لیکن
یا لوبای خیلی اینفرماسیون گرفته نمیشن 24 ساعت من با آدم موندگیم گپ میزنن قطعی من بوزوشم میفهمه شما 24 ساعت لیکن نمیفهمن نمیتونن در اومدن نمیتونن همینجا باور میکنه دلشون میزنن کو اینا میگم اینا مثال اینا می حرکت دامدرنش در اومدگی برو ما خچونه نشون داد گپ زدن من مووینای من است کو نشون داد گپ زدن نمیتونن برای چی کلام فهمیدین ما همش میدونیم اینجا ایناسترانسوی هم کار میکنن قطعی ما همه را عنیق میکنن چند دولت دنیا کار میکنن خیتوی هم کار میکنن اروپایی هم کار میکنن امریکانس هم کار میکنن روس هم کار میکنن لوبای کس قطعی ما کار میکنن ما همش میدونیم که کیویا وارد کردن با کیو قطعی کی گپ میزنه علاقه میکنن کو اینجا دو برود اکتش اینا رنگی من گپ زنه معامله دیکتاتور بود روش نشون داده میترسه فهمیدین برای اما هر یک کدامت باید دونی فهمیدستی او آدم را ما همش عنیق کردیم که کی در خدمت میکنه کوراتورشون کی اینجا یک لوشکه رنگی که گوشته میمونی کو یا گوشته موندن همه را قبطا محکم کردن کو من همین اینجا در گوشته مونده بودم همه آمد کو استنوید کردیم که کی در خدمت میکنه تمام میدونم کوراتورش کیه فهمیدین یک تا آدم اینم دو ویدیو موندم یک تا آدم بیگانه را بگو یک وزیری بیگانه بگو ای دیگه منطقه یک نچلنگ ملیسای بیگانه را بگوین ای دیگه منطقه باشه یک تا پروکورور بیگانه را بگوین ای یک دیگه منطقه همون پروکوراتور ده ای سوخت همه کار میکنه نمیدونم ای دیشنبه همه کار میکنه بچهای دیشنبه بچهای سوخته بچهای بدخشان همین یاد میتین قپیده پتساوا میکنه میقپن او را ترمه میکنن پولش با باینده میدروین میگیره او خطون نیست کدیستین همیا دستی خطون کتی خطون نیست کدیستن مهاجر تام هم خیلی بیزنسمن تام هم خیلی بلاگر هم خیلی اونم بلاگر ریش بابای ریش بین ای وحدت تعریف کردم آوردن روسیه چیکار کردن پول جمع کردن نمیخواد استفاده بردن اونو چه دیوانگی زد اونم چی خلمرا دای نمیدونم چی ایکو جینی ایده هندیسکی همشیو انا مو هندیسکی کردن کراچی پول جمع کردن نام موسفید زدن موسفید چند وقت بر اومد گریه کرد همینه یا اونو دخترک که جانومه کیه اونم را بردن چیکار کردن سیونکا کردن پرتفتن شرمندش کردن الو بای منطقه تا ایکو خامران سیونکا میکنه من شما رو میگم زن و مادرش هم خیلی ایورا فهمیدی خامران ای دیگه منطقه ایکو شود شود زن شود خامرات سیونکا میکنه من شما رو میگم فهمیدی همش همه خیلی ایورا فقط ایکو ماش پارتیزان میشین خود میدونی که چیکار کنی نویس گوگل دا میبروی دیگه خیلی وریان نیست یودا یو نمیفهمن دیگه خیلی چی آزادی گپ میزنه نمی خیلی چند زبان قطعی گوش کده است ویس میران همونای هم دبرو دودگی هم که همین میتودی خودش قطعی باید نیست کنی دیگه خیلی میتود این معامل پارتیزان اینا هم از پارتیزان شدگی میفهمین شما میتودای ما من شما را گفتگی میدم این زپسوده شما دیگرها در نمیتین فهمیدی یا خودشون دیده انامون دیده تیار شدگی با برزیدی شما میفهمین شما اما شما رو هوشیار کنم گفتگی شما خواه کن ترسانچه کن کو مادر در روی کرنده به فکر میترسی بعضی او چت کتی گپ زدن نمیترسی اما او چت اول فهمان بگو که خدمت نکنم یاده پروست خدمت نکنم یاده همیا کیان خدمت میکنیم کیان همیا خدمت میکنیم کیان یکون نمیدونم شوخی تیلویی دورن دمی تیلویی دورن نمیدونم هم کاروناتون برده دادو مانو کاروناتون هم دادنشه تاج دارین بگو دیگه تاجیکستان هم بگو ایش ایزا میکشی دیگه تاج هم ندارین شما یکون چی هیچی ندارین شما ای وطن تون بی وطن کدیستن نهارتا کشتی استان زناتون گرفته استان ریال نه من مردک باری میگم من خودم همه چیز مگم کرگیم ای پشتی دیونو من شما را میگم که نهارا کشتی استان سور میکنن آدمای بسواد سور کدیستن اونم 800 میلیارد دلار کادرو برفتگی رسخود شدگی کادروی دکتر نمیدونم حقوق شناس ژورنالیست بیزنسمن آیتیشنیک هم کامپیوتر میفهمیدگی زبان میفهمیدگی همش برآمده برفتگی همش برآمده برفتگی خط شدگی تماشا دارم
با همیاد رفته خدمت میکنم بیرون هم همیاد خدمت میکنم او ایدرون ایمیو گرفتی بیرون با اومدی با همیاد زدی و باز اپوزیسیا شدی ای دست همیو با دست همیاد خدمت میکنیم کو یکت برو پروتیف همینا برا اینا من 2 سال شد نمیدونم میرم پروتیف همیو کو گاب زدن نمیتونی کو تلاتون میکنم میگم جاتون میترسی چی به میترسی اینا لنوبوتی گاب زنم چی به میترسی تو چی به میترسی تو نامینو اینو کی اون گرنی من بدون قطعی یومه دونمای کلونش تا خوردشه 3 کس 4 کس باشدگر هو خودش باشدگر اکو هیچی نو باید سوپر چیلاویک شویم 4 تا 5 تا مسئلهش دیدنش یاد گیری لوبایچ خطی جنگ قاعده ندارد کی میگوید که منطقه میوم مردک بوری گب نیست یه قاعده ندارد این گب مردگی ای سال 89 90 دیوده میفهمید شما 89 90 مردکی وا خورده گب زدن یاد مردگی ای نیست هیله هست حوزی هیله بگذشتگی هم دیگه هیله میکنن و میخرونن میکشنن هیله میکنن و میخری زهرت میتن میکشنن من خودم دادگیم دو با لوبای خیلی میکشندم باور نکنین من شما رو میگم که باور نکنین اپای چروس یه بار همین را گوش میکنیم بعد کاروچی شما گام میزنین اوکی Ladies and gentlemen, world community, the United Nations and UN member states, international human rights organizations that you are all the guarantor of peace, freedom, human rights, democracy on planet Earth. The people of Tajikistan and the Political People's Democratic Movement of Tajikistan AMOT demands from you on the basis of Article 1 of the Declaration of Human Rights, all people were born free from the mother and their rights are protected on the basis of this convention and other international laws. In Tajikistan, the attraction of 31 years to rule one President Rahman and his clan. They have usurped all branches of the state system and occupied the entire country. We simple Tajik people did not feel freedom, human rights and democracy in our historical land. This clan made true Tajiks an object, a tool and a slave. Tajikistan does not comply with international human rights laws. No freedom of speech, no democracy, no justice, no first free medical aid, no decent free educated common people, no electricity to the common people in winter. There is no communication and the internet in hard to reach populated areas. No land for the working class to farm. There is no decent job. No minimum living wage. No freelance journalist or blogger. No free business. No free banking. All banks belong to his family and clan. The international law of the Institute for the Protection of Families and Children is not respected. To denigrate, substitute, real opposition independent from the clan. Through bribery and inner agents are deported and an active hunt is conducted. No democratic elections. Society and the people, both within the country and abroad, are divided into a minority into one's own and another's. There is a real crime against humanity, hunting, expulsion, repression, denigration, setup, oppression, destruction and genocide of the simple Tajik people and nation from the historical land and even beyond it. Our wives, mothers, daughters and children are being killed, oppressed and raped. Rahman and his entourage support, patronize and sponsor international terrorism, human trafficking, drug cartel. If the simple people of the indigenous Tajik interfere in politics and talk about human rights, democracy, freedom of speech, freedom of religion against him and his relatives, fabricate a criminal case, put him in prison for many years if he is active,
They will kill him without trial or investigation. These clans imagined themselves to be God on our planet and bribed everyone. My people exploits as a cheap labor force. This is the exploitation of man over man. The people of Tajikistan appeal everywhere to achieve freedom, democracy in the Republic of Tajikistan from modern feudalism and slavery. We, the common people of Tajikistan, ask the international community, the United Nations and the member states of the UN and other international democratic human rights organizations and all humanity on planet Earth rather of freedom. Human rights and democracy, they supported us, they lifted sanctions against them, subscribed to our channel, put like, shared our video materials for the good of all humanity. For the world to know the true truth about Tajikistan. The Creator of the Lord God, Allah, the Almighty created the world our earth. Nature is purposeful and dependent on each other. He also created man so that they are dependent by nature with each other and hold each other's hard times regardless of nation, language and affiliation in any but race, religion, belonging to a particular political group, party, and other human values. For the benefit of freedom, human rights and democracy, we ask all people on our planet Earth to support us. We are all people and we were created for the benefit of each other. Stop occupation, expulsion, political repression, political intrigue and manipulation, genocide, torture, discrimination of the Tajik people from the historical land. Freedom to all Tajik people. شعر بهانه چیست نام خلق یک اشاره هایی هست به آن دزدها و قلاب ها و حمات هایی که هستند و اشاره به چیزهای دیگر که در جریان خواندن شما میفهمید. زمانه بی نظام شد بهانه چیست نام خلق. زمانه بی نظام شد بهانه چیست نام خلق. حلال ها حرام شد بهانه چیست نام خلق. خزینه ها تمام شد بهانه چیست نام خلق. وطن به کام وام شد بهانه چیست نام خلق. چه شانه ها چه فانه ها چه دام ها چه دانه ها که پر شد از جنازه ها همین نه یک سغانه ها که بوی مرده بشنوی زی حوض و رودخانه ها. قیام ازدحام شد بهانه چیست نام خلق. خدا بگیرد این چنین زمان بی زمینه را که در زمین سینه ها بکاشت تخم کینه را که از ره نفاق زد بسنگ آبگینه را. طلوع روز شام شد بهانه چیست نام خلق. نه خانه های مردمان نه خانه دل است گرم. نمی کنند حارسان ز حال زار خلق شرم.
ана ҳамин як одам Абдулло алло худта нишон нате Абдулло фаҳмидӣ гӯш кардеси мара ака салому алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ худта нишон нате ҳама хел гап дошта бошӣ чизе мегӯӣ бугӯ мара салому алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ ака изаҷон ва барои тамошонои шумо гап нест ака акаҷон мавзӯ чие ака мавзӯ озодӣ ҳамин чихе озод шуданай дига ҳамин озод шудан любой хелай ҳамин гишна они чихе ки кор мекунӣ пула меёӣ ку ҳамн гишна монадгар инстинкти сершавид кор мекунад ку ман гишнаи чӣ шудагиам ҳамин чапа кардани эмомали раҳмон шудагиам ман марам ҳамохи ака чики ҳамин насиб боша ба наздикӣ мерем иншоалло инстинкти ин ҳамин мардум ина нигоҳ кунда ман тара як чия мегӯм ина мардуми як қисмаша коронавируса кушт ҳамин одамое ки хидишда хизмат мекард як қисмаша ҷанги сарҳад кард кушт як қисми дигараш айку ина муҳоҷират мегӯд ина уҷада бурда киштестан туғри як қисми дигараш уно америкаи мексика рафтаги мексикада мурдестай як қисми дигараш уно қазоқистонда мурд кам кадестай ида даркор нести ягонта ҳамин очао тондан бугӯен ки даркор несте и бояд кам кунад шумора кишад шумо даркор нестен ягонта даркор не ҳамн клано ози ёда хизмат кадестай ҳамн гирду атрофиш вазирош ӯ вазирош ҳам даркор нестай ӯ вазирош ҳамаш компромат кардаги компромат хеле кардаги одаморо задаги изад амона дига одамои задаги пресс кардаги киштаги қатл кардаги сиёмкаи бурда эмомалида додаги хидшонда хоҷашон о май тарикор кардам саршаш сила кунаку медан бутад генералш бутад додагиай ӯ запса гуро мондагиай и давлатода додагиай ӯ куҷо мегирези ту ҳуқуқи инсоно вайрон кардаги вазир генерали иштаги начальник милисаи начальник галон розгани шорухи тоинам поёнта бо далше то генералта мегӯм ягонтада намемонад барои ки шумо ҳуқуқи инсона вайрон кардаги шуморо турматон мекунан любой давлат бигирезен дубайда бигирезен ку ҳамн интерпола баъзаш ҳамунҷада ҳастай худтон медонӣ аксарита кор мекунад ҳамунҷада мегиран маҳкамтон мекунад шуморо ман фурӯхтаги ҳамн эмомали худаш додагия ки шумо бо нагирезен девонао паданалато мега фаҳмидӣ барои анаqa шумо ягонта на ҳокимот на раисит на начальник милисият на прокурор ягонта дакор нести эмомалида фаҳмидӣ уда мегӯянд ки фақат худта қати хунуд мебурорӣ исмоила даже намебурорад ҳамин исмоил дар кор неста мефаҳмед ин одама кам кардестай одама киштестай нагла одама киштестай ҳам пеш чашм мада намурад гуфтестай ӯ дуруға ҳамин давид мекунад буромада меравад ку гишна мемонад буромада меравад рапада мебурада тамом инам хели всё то ӯ мурдара меёрад ки ҳамин очаш фаҳмед о қараш омад бачам мурдиста гиря мекунаду то ӯ мурда меояд ки уже гиряшам қоқ мешавад тамом всё ором хитрис истифода мебаради паданала бовар кунен ку ганда ҳушёрани ё беҳад гуфтестан ку ина ҳамиҷода гир телефон мекунад бузошон бовар мекунен ки штобе ҳамин гапа дига ҷо барадда не барои намақае ку зинда мемонам бугӯи ҳама партизан ягон ҳамин 55 шаҳру ноҳияи муҳоҷир ай ноҳияи худут якта одама лидер интихоб кун байни ноҳиятда намедонам суғдӣ ай суғ интихоб кун ай шаҳри ай шаҳр интихоб кун ай ноҳияи тобеи маркази ай ноҳияи тобеи марказ як киса интихоб кун пули маргу мурдатона намуда бутен и блогерро иёда натен ку гап занад ам блогеррои сунҷан кун унамун масҷид созак намедонам ҳар чи созако гап занад буронда русӣ гап занад намедонам унамун кияй ко аюбай кияй унамун якта бача унамун гап аюба кава аюб намешавад гӯш кун анамун русӣ гап занад ман прокуратурада навистам айноми тоҷико мора нанавист тоҷикора милисаҳора навист пурфактай навист ки чикорот мекунад инам тарид мемонад қати наркобизнеси тайку кришот наркобизнесо инам тарид мемонад туғрид мекунад мерай гӯш мекунӣ ту мара фаҳмидӣ тра дандонат мада намегзарад анамун наркобизнесо аму кришот худишу бурад мекунам тра мада чақа шавӣ просто айку эй бедор шав ёда бовар накун ягонтут
من شما را میگم باری ما ده هست بینم اینجا در آمدگیم برای اوستا نوید کنید 1 سال شدم زور میزنم 24 ساعت شاودم خورم تلفن میکنم نمیدونم توالت دانشته باشم تلفن میکنم فهمیدی این اگه بعضی جا من نشون میتونم من نمیدونم فهمیدی من شپیدگی میارم لبای کار کنم زاپیس کنم مرا من زبان کتی گپ زنم نه من زبان دیپلماتی کتی گپ میزنم نو وقتی که این بوز روی میکنن نمیدونم این بوزش که گوش میکنن زاپیس میکنن حقارت تا کور میکنن این حقارت چه با برده امام علی دمیدودیان دیونو فکر میکنن که من نمیدونم امام علی برده میتام یا اکن یک تا مایور که یا پالکونیکی گپ میزنن دیونو زاپیس میکنن او دمیتام او اکن حقارت کور میکنه با برده او دمیتاد اما همه چی را میدونم شما من یکم روز این میدان برآمدگیم در من گفتگیم من قطعی این وقت خطلانی جنگ میکنم زورم میرسد او ویرن میگم من اینم او ویرن میگم برای آن که ریولوسیون کو توجیه نمیکنم دیگران میکنم دیگران اینم تاریش میکنم میگیرنش میتام اینم رنگ امام علی چه اومد یا ایدابیر برآمدگیم یا وطن یا همه دم میفروشن شما من جدا نمیکنم من مردکیش حرمت میکنم نرشف نو اکثرتش نفس یورا جلوتکه یورا مونده کرده جلوتکه یورا دیمونه کرده همین گشنه میمونم میفروشن همشهر گوش کن من 55 شهر و ناحیه میگم این ناحیه خودت یک تا لیدر انتخاب کن انامون را گوش کن برای انامون دا جمع شود انامون شفت شود انامون مبارز شود انامون مخالفت شود انامون انتخاب کن باور نکن استنوید میکنم تیک توک گفتم فیسبوک نمیدونم لوبای چیزی که های زنک مرا مونده باشدم باور نکن من انمی جا دارم من شما رو میگم من اینم جا دارم واتساپم هست واتساپم دا برو پیش ای پادپیسکا کردن داجه کو نویس من میگم کجا پادپیسکا کردن تمام یگان چی نیست یک نیم سال شد که یک تا آدم مرا بقپن نمیتونم میلیون تا آدم شونای بری ما در اومدگی در نه حرکت دخه اینجا من درش نمیپوشم مایلی بدرویم میگم حرکتی مردمی اینجا بدرویم نو فکر میکنم که ما نمیفهمیم نه من میدونم موقع من پروفسیونال من کار کردگیم من تروریسم بین المللی خیلی کار کردگیم دیونا یا با خودت سوال ته لبای هم بز باش که سوال ته کورات را سوال ته که همین عزت کی کردی کار کردگیم من گلمراد خاطی کار کردگیم استاد رستم خاطی کار کردگیم بفهمین شما معلم رستم خاطی آدماش خاطیدگیم معلم رستم اون رستم تربیه کردگی شاروخ کی هردشه هیله و نایرنده همه چرا یاد دادگی مرده را چه پرانده مرده ایمور میگفتگی برده پرانده یاد میگفتی سیان کوشا دارو شتو بی آدم کشی را یاد بگیرن یو فهمیدی چشمش بپزن او چشمشون بپزن فهمیدین یا مرا کشتنی بدم میگم که نتونستن یا جوزده باور نکنین شما ما پیش همون کار کردم همون را انی کردم و اینم تریش کردم اکی یورو من نمیتونم یا خیلی چون میدونن یکان چنمه برای خودی من گپ زند برای اون که میترسد یا میدوند که فکت میمونم اینم چرا بگوید که فکت میمونم هم تیه میگم کو تمام گرفت حتی معلم شما میمونم هر دوش یک جایی یعنی دین دمی اومده که 10 تا دیگه بز مقاماتش مسکو اومده روسیه اومده با همین مخالف و همین شروع نره جمعی اومده هم پاتا با اون همین همکاره شروع اوخی من همون را چی بگم اوخی همون گوده که من چی بگم او گوده انشالله به نزدیکی نمی تیچنی دیمو دمو یکینیمو دمو پس دواتم میشیم انشالله چکلی که پارتیزانای اروسو دستید کردستیان انشالله هوای را ما هم میکنیم یاد گرفته ما کنگوس کشدگی مکن بکنن ایر شما ایرا میتین که یکان وقت ایرا میتین که بریدن نمیتونه من شما را بگم همین گروهی 24 میتینگ گفت ای که چقدر آدم ترمکه میتینگی بدخشان گفت چقدر آدم ترمکه اون میتینگی اون مردکو آب دخستن سیل زد بیجا خست خروسان ده مردمی خطلان خست اون همون چندش ترمکه یا ترمتون میکنم بخیزی اینا یک جانه ترسی جانشون پارتیزانی تمام پارتیزانی حقا گفتی نکه یک طرح رنگ همیو کردن نگاز اینایی پوتین ریدگی یکه لرزیدگی هم خیلی این پارتیزان ای اوکراین نترسیده ای پارتیزانایی که در اومدگی ای همون ترسیده همین اینه شما ده ما یک گپ میگم ده همین کلمه یکون کی انجا بروان همونو پیشتر
این همین کلمه یا من شما برو وارد همین توجیکو بگیریم اگر من که من خبر نداشتم ای اروسو вообще من همه یادای کو همه غلبه کرد یاد پروسته ایجاد بزرگ درآمدگی ها بزرگ نابرات پارتیزانی یاد گرفتن خیلی چون پاتیسکا کدگی هم اینجا خیلی یاد گرفتن بزرگ پارتیزانی و یا خیلی چون یاد گرفتن شما دا استفاده بردستن از شما مردم در رزدیلیت کنین پاتیسات صد ماده در کار نه من پاتیسات فتان ایکو در کار نه من در پاتیسات من من چند فهماندگیم برادر بدخشانی هستن اما بسیاریم در اینجا کانادا 7 کس باشی یک تا تلفن میخری نو تلفن اکاونت تا ای اکاونت فر میکنی اکاونت امام علی رحمان میکنی مستقیم امام علی میکنی سعید زاده شاروخ میکنی عبدالرحمن زاده بزمک میکنی نمیدونم اون منصور عمر منصور میکنی یتیم سیمومی میکنی یوسف رحمان میکنی انمی کلانا گروه 22 لبایش کنه نمی آدمای پسامنایشون ایکو انم آدمایی که پسامنایشون همیشه نامشون نویس هم دل دور رفتگیش ایکو همیشه نامشون نویس صورت همونمون انم قتی پاتیسکا کن لبای فیسبوک دام بودو ایکو انم قتی بودو انم دا فیسبوک شو صورت خود شون قتی فهمیدی ها انم جدا پاتیسکا کنی انم نام خود شون قتی کن کوچ کامه کنن استنویت کردن نمیتونن همون تلفن خونتون داشتینی همه کسا تماشا کنه سیم کارت گیر مون کوچه برو آمدی او تلفن ایکو یا جو پارتو با آمدی دیگه تلفن اینترنت چه استفاده بر وقتی آمدی تماشا کن انا این خیل میشد پارتیزانی این خیل آدم آزاد میشد خیلی آزاد نمیشن او آمد ایده پاتیسکا کن 54 تا سوغدی بدخشانی نوحه تابع مرکز استودنت چهارم سوم پنجم کورس محکم دوشنبه به یک هفته شد 54 نفر کی فروختگی سوال کی فروختگی تیک توک دم دروی دیوانه ای تو تیک توک دم دروی جو معلومه پاتیسکاش نمیدونم فیسبوک میبروی تو او فیسبوک دم بین یا با پریرکا کن معلومه او تر خود دودستی و میاده باور نکنی یاده بوزاشون اساسا فیسبوک دا میگردن اساسا تیک توک دا میگردن باور کنین بوزاشون اساسا سایت فیسبوک تیک توک اینستاگرام سه سایت میگردن بوزاش دوبا بزا میگردن سپیڅلنه امام علی ایکو صورتش میمونه شعر مینویسن خیلی چون نشون نمیتم پاتو با بینن کو یک سال گذرد انمو فیسبوک بینن انالیز کنین 5-6 ماه با کور کرگیم بولوچا خیلی چون نیستگه اوجا استنوید کردن چند کسا فروختنو با کور میکنن همون کریکاتورشونه امام علی کریکاتورا میکنن دروغا هرچی می نویسن شما میدروین فیسبوک دا لایک میجیکی کو بر رفتی سمالیاتت پرواز کرد برای انمی قایکو باور نکنی یادا من ترا میگم آدم این ریالنی مخالف بیرون دارم این هم قش بیرون دارم من مووینا دارم اینم بیرون دارم چه نشونه میترسم برای چی بگونگر اتو اوچه میبرم باور کنین من مووین دارم همین طرفای همونو مثال خطلان هم دارم این نوعی توبه مرکز هم دارم میترسم برونده گپ زدنده فهمیده یا نمیدونم دیگرو های گپ دیگه جو میبرند همین گپ دیگه جو میبرند نه من خودم عینه هر هفته برآمد میکنم هر هفته اتاکم قطی کلانچاتون شیفای اونجا کلاناتون شیفای اینجا کلاناتون که میمونه اینم خیلی ویدیو کردم مونده میگیره دوست دادگی اروپایی هم دوست دادگی نمیدونم خیتاش هم دوست دادگی آمریکایی هم دوست دادگی همه دوست دادگی اینجا دوست دارم پس اینم کاغذی دوست دارم میتونه سود هم بتین با اون روی تو میکنم سود فهمیده کاغذا دیگه بس کلام بازیتون دیگه این مردم دیوانه نیست دیگه من یاد دادم میگیرم همه چی را تمام بس خیلی یک سال خطیاتون بازی کردم همینجا موندم درک شدم آمد در اومدی خیلی گپ زدی خیلی گپا را گرفتی زکس کردی دادی نمیدونم امام علی دیسکوش پرشیده امام علی را امام علی میگفت که دیسکون پرشیدگی برام بیا چاپک من برام گریزم برام همین را همشه با یاگالو بکن من نکی یگان تا نمیکشم من گنرال تان کار کن وزیر تان کار کن لوبایت کار کن من یگان تو دا کوردور بیستم امام علی هم یک طرف بیستد کو من کوردور بیستم امام علی یک طرف استاد من گارانت میتونم جیز گارانت میتونم گرفت لوبای کنج دنیا میقاپم رستم استادش میدونه گلمرودا لوبای کنج دنیا دا میقاپم من خودم خستم ایرانده
اینم چروسا اینم بچهای عبدالله جون دممون ما اینجا بشی میگم اینم چه کار میکنه این مردم فریب میکنه اماملی 30 سال گشت نمیتونی میگم این بچه هم یادتیرم هم خیلی کار میتونی خودم میرم میخپم یک سکوند میخپم خودم من میدونم چه خیلی خپیدم بود اگر زنده با بخپم خودم با تصمیمش موردی با چه خیلی بخپم من برای انم قایکو روز شمیگم که احتیاط شویم بچو مهاجرت دا برده کشته سانتون اونمو گرانیتی مکسیکا دایکو قریب یک 30 تا توجیک مردگیه باور میکنی؟ اول ممکن بعد یک 30-40 روز بعد مردش درک میایم بر رادیو آزادی میگه چون یک کشته استان نگلا همین مسکو даже چند تاشا ورباوت کرده جنگ بردسا یا در پیش چشم 8 تاش امضا مون برای جنگ کرج ما گفتم برادر چیکار کرده هستین میگم یک دیگه ایلاج نداره ما را فریب کردن ما امضا موندیم بچه تو چشخه فریب کردن ترا باید جرا نشون بدم خیلی را توکلت به خدا رفته استی گفتم در بیزنکه عدلینی بودیم 40 کس بودیم همه توجیکا را بسیار اخوتا کسی روزی ما گفتم رفتی گفتم همونجا رای گریز فقط بکو گفتم یا ایلاج که رای گریز بکو جنگ پنگ نکخت رای نزن گفتم رای گریز بکو دیگه خیلی بگریز بره گفتم برای وطن پروتیم رامونو بخیز همش بیا وای کلا زرد کلا حسین من همین سبب همینو چی با شکار کردن شما دا بگم مردکی باریم بگم من شما دا میگم политический ситуация که میگم امامعلی власть دا اروسا آورد جنگ کرد قتل شد اروسا هم مرده همون جنگا دا انکن این должник اروسا دا باید должен همون بتاد آدم بتاد اكو يا بتات خدش حبسي اشتاقي میگه که همجا قبطان بگی انده من گم نزنم که اینجا بو مردم نکنن به همی هم یو گشنان با ایجاد اشتاقیان اوجا می قپانتون رویتون کدیستن کش میگه انده بمران فهمیدی پت پول نمانته دا یوردن میکنیم با پولون اونجا دام هستا یا خیتما را بفهم میگه یا همه جوره هم پتو فهمیدی یک دیگرش که گم میزنن میگه تما را بفهم میگه پولم امریکا دای میگه اروپا دای میگه فهمیدی خیشون هستای میگه اوجا زنی دویون و زنی رستم و نبیره های رستم حرامی و پرامی یک قیامت اینجا دارن باور کنین شما ما میگو یک قیامت حرامی رو نمیدونم من زنی یاد چقدر نیستم نو ایامد تلفن میکنن ده بسیار زناشون همون روی کرگیشون زناشون قطعی دختراشون نبیرهاشون هم تلفن میکنن ده من میدونم که یک قیامت هنیو اومدگی هن اینم جوده با میگود که اوجا در روی کرگی هم فهمیدی اوجا در روی کرگی هم یک خیل کنیم که اوجا هم با پولوما نگیرد میگه عرص نکنن میگه اینم خیلی کشته است تمام او قرض داره شما نه رستم برود اوزاده برود اسماعیل برود نمیدونم اونم خوردگی انکو اصلا برود 7000 تا دومودش برود اونم سپارتمنتو بود که سپارتمنتو برود سپارتمنتو ایگو اونم نمیدونم رکتو بود که رسیه میگشت سون جان کنه همو برود اونم سون جان کنه کو نمیدونم میگو سون جان میکرد کو همو بلوگیرو برود با انمو سون جان کنه کو حاضر بگم اینم این بخیزن نگلا بگم که مورا هنم خیلی стоп депортации трудовых мигрантов из Таджикистана. اینم که کلمه کو بگن یک خیلی گفته بیستن چو نمیگن هم بلوگرو چو نمیگن بزن برای اون کی فهمیدی؟ او دا دابرو دادگیان همون اروسو دیگرش ای طرف دابرو دادگیان شتابی مردم ایغوا کنن فکری مردم دیگه جو برن ای گشنگی دیگه جو برن ای پرابلم استودگی دیگه جو برن ای پرابلم اساسی دیگه جو برن اونم گفتستان اونم ایوبای کیه ایبوتی مخالفو عریضه نویسته او تو ای چای پشتی مخالف بزنی اونم توجیکو رو زده است برای عریضه نویس برای بنویس یا من دا برو من تو دا کارکتیروفکا کرمیتون اگر خوجاینات گپتا گوش نکنده با در کاری جدا من خودم زنگش میزنم حلش میکنم لوبای ویتریزیتل بودگیته نمیکنم تلفن میکنم حل میکنم جواب میتونم لوبای دعوتی دنیا دا چی اروسا دا چی نمیدونم اروپا دا لوبای جدا من چند خودم بروردگیم برای اون که من میتونم من خدمت کردگیم لوبای دعوتی دنیا دا جانم خطی خدمت ریسک کرده خدمت کردگیم من جانم خطی ریسک کردگیم من امامعلی نیستم ما دا پولی شما در کار نیگونج پروست خودت زنده ما برای زنده ماندن مادر هستی خواهر هستی اکا هستی برادر هستی
таға ҳасти, бобом ҳасти, эҳтиёт кун, установид, Лоран, установид. Дуруға ҳарчи мекунан любой ягона канали мардумитон инами ҷай. Дига ягон ҷо нест. Ман шуморо мегӯям. Дига ҳамаша вербовка карагиян. Бача тоҷика барои фурӯхтан ай 400 то 800 доллар. Бор мекунед, аммо оперативникон шитагиян ҳаминҷа душанбе да, убоб да, намедонам амният да ку коргарошон ай мегӯяд мехоҳӣ 24 сводка бизанӣ мега, намедонам мехоҳӣ ҳизби наҳзат сводка бизанӣ мега, ба хоб гудга 400 800 ставка мондагиян. А ки метиҳад? Ман инамҷа даштагиям ютуба ман медонам, ман дода метавонам. О ман наметавонам ку 24 не. Мада 24 подписация намекунам. О айман қимобам 2 ҷами 4-6 ай. Инами сураи Қуръон ай. Сураи инами аксар мусулмон тамошо дорӣ, навис гуглда сураи 24 ояти 24. Мебурад ҷавобуш. Худат хон, ман намехонам. Китоб буд хати истифода мекунам. Агар дунёи современный бигӯем 2 ҷами 4-6 ай. Фаҳмидӣ? Например, бо якта диги группа кушодастан 500 плюс 5 плюс анамошамайку мусулмониш хатиям мегум, математикаш хатиям мегум. Ҳамушамайку 500 мешад, мисол, например, 500 ай плюс айку математический логика ай. Касе информатика, математика хондаги ай мехмат мегӯяд. Анаму хондаги медонад вай. Плюс 1 ҳисоб мешад ҳама вақт. Минус 0 ҳисоб мешад. Математика ба илми математикаи логикаш ба бародаро. Кодаш да. А 5 ҷай 0 дута 500 мондаги плюс мондаги тикток да мегардад. Вай як одами ман ура сиён намекунам. Ман тура мегӯям ки як одаме ки инамҷада роӣ карагиян, фаҳмиден? Мара ай пишти навистагиай 2 сол ай пишти ман задагиай ҳама одам ки мара депорт кунад натонистагиай анамора хисарбачашай. Ҳама тайку инам хе медурои гап задести 24 соат. Ман бугум ҳамора. Шумо да. Ози гирифт дига уже аму эмейл шамайку сапачкаш номаш дига чи ай ура. Номаш ҳамара пурсе ман мегӯям шумора номи аслиш чи ай. Нафтен. Бача, нафтен. барои зинда монданат мегӯям. Чӣ хатлонӣ ҳастӣ? Кулоб мегӯям ман хуталон ин дига чи ай ман хуталона исбот карда додагӣ шумо да хуталониҳо киян? Хуталон набуд. Истори мо да хуталон набуд. Кулоб буд. бовар кунем бактерийци буд. Бохтариён буд. Тариха будроен гугл хати бихонем. Ман дуюм бор намефаҳмонам шуморо. Лекин ҳамиёда бовар накунем иё ҳам вилоят кулоба полни ами хурдиш калон шайку ғулом караган ё ӯ буромада наметонан ами раг ами хати каш бача ман медонам ки оташа киштагиай хоҳараша авлодаша киштагиай нами апичарос медонад одамора аммо та бачаҳош партизано медонад ки ама одам кияй бовар мекунӣ ҳама авлодша киштагиай ку баромда истодги ай пишти ҳамон ман хестагӣ ку ай пишти ман хестагиай мефаҳмед шумо ман ай пишти ҳамон хестам инами дастама мегӯям ку қабри кулоби мондагӣ бовар кунед авлодша киштагиай инами дастам мондагӣ будам хестагиам яки истода натон грех представить кунед ҳама авлодша киштагӣ ҳеҷ шӯхӣ неста ё подстава мекунанд ай шумо лиш би уже хуҷаиношон айку пул тиедагар айку наро модаш мефурӯшад мо наро модаш мефурӯшад тон шӯхӣ нафаҳмени ёра ҳамиден ё нон хӯрдестан ай ҳисоби шумо дузидестан рӯзуш хати дузидестан саҳар дузидестан шаб дузидестан ин ҳамиқа мухолифон муҳоҷир намедонам ку бурод русӣ як хел каналаша гирон кунад подписчикаш намедонам миллион тайма намедонам баъзеша бурод гап занад як хел муҳоҷира монад пул ҷамъ мекард ку пул мегирифт кани ӯ пула бояд ҳалол кунӣ ку намедонам хурдагӣ муҳоҷир мухолиф мегӯд баъзеш چی مخالفو ده نشد همین حرکت پارتیزانی ما گاو زدم چند تشکتی گروپای 24 کتی هم میگه یک جمع شویم سرجمع شویم ما گفتم سرجمع کتی کار بود نمیشه و حرکت پارتیزانی بگم سر از تیمارا اوسو میبرن برادر مو خرید پروتیفیم مو ایده پروتیفیم و تو چی ده من نباشه سرش از سیله گده همون فگم نمیکنی گو یا رفته التماس نمیکنی گو ایجا پارتیزانی حاضر ساورمن شدگی اینمی کاری من پارتیزانیه یکی از سیستمش من آزادانه گپ زدستم
من جنگ نفتستم، من قانونای انسان دوستی چی کردستم، رعایت کردستم، دشنام نکردستم. لیکن همین یکی از تاکتیک پارتیزانی، یک تا تاکتیک زوریاتی هم خیلیه. اینم یک تا تلفن هم میگیرین کو اکاونت میکشین نام امامعلی رحمان کردی. لوگوی ویدیویی که هست کو اینم ویدیوی منو بگیرین قایچ کنین هم بوده پارت توین. تمام. خودتون کام نزنین و ویدیوی منو بگیرین هم بوده قایچ کر پارت میگیرین. اکاونت امامعلی رحمان کردی. کانالی امامعلی رحمان کنین. امامعلی رحمان پیشوای ملت همونه. مثلا bayrak همونه bu اینو که وطن bayrak قچوق کرگیش همونه. اینم خیمونن کو سرش بتین. زپیسی مرا بگیرین ببرین سرش بتین. انام جدا. فهمیدی؟ انایی پارتیزانی های. ساوریمنی پارتیزانی انایی های. بکن امیرا. کدوم میتونی؟ بکن. خونه داشتی لوبای تلفن داری. یوتیوب داری. میگیری نام تا امامعلی رحمان میکنی. ویدیوی مرا قایچی میکنی در کاری جوشا. میگیری سکچاتش میکنی قایچی کن پارتوش. هر روز 5 minut 3 minut جوی در کاری جوی جنگش گیر مونش. بیگی خودت دب نزنی. با پاستوپین خودت که یاد گرفتی خودت نشون نتی. کارهای حرام امامعلی سیامکا میکنی. اینا نوحیت اوندا دوزی کدستان، غاری کدستان، غارت کدستان، کروپسیا کدستان. سیامکا میکنی خودت آواز تمیمونی و خودت نشون نمیتی. همون ویدیو را میپرتوی. هر یک نوحیه نمیخواد کانال داشته باشد من گفتگی شما را. یا چیکار کردن؟ اساسیاتی بلاگرها کردن، همش آوردن. اونا بابای قان ای وحدتای گرفتن پادставаш کردن. اونا او دخترک ای месниай бурдан касе кати туғри кардан сиёмкаш кардан партистаниш чтобы дигароша тарсондан дига блогерои месни аркас суғдия ана ҳамуна кораш кати тарсондан ки агар айга бурое ниндатари мекунем о ҳамун блогерои я бор маҷлиси шидагиша бинед уҷада ҳамун боло ба буромада шидаги ай зафари ширам мегад у зафари ширам як ҳаёт адели проститутча кор карги у худа як проститутка адели чор у дузда қапида наметонад у фақат ам медод намет кати кор карги ай инам тари мефаҳмед шумо у чико мекунад ҳам чорунда кор карги ҳамаш фақат сиёмка мекунад фақат инам порнография тамошо кардан ай 24 корашон вазифашон ҳамин ҳамиди инам тариам охир ҳамон одам блогеро шумода рафта маҷлис гузар ӯ ҳамата порнография караги ай одамоша мемонад боло мебадорад ресторан мерен мегӯе рақс мекуне намедону варзоб мебарад бо 4 та духтарои хушрӯя ҳамон команди худиш чорум адали фариёд мекунад вохо мерад қатид шумо блогерем ба ман гуфтагӣ будам 1.5 сол пеш ин гапа гуфтагӣ будам 1.5 сол пеш блогератам любойтам огоҳ карда будам ки огоҳ шавки айку сиёмкат мекунам фақат ё хомеран сиёмка мекунад занактам мардактам оппозитсионера сиёмка карагиам мефаҳмед шумо гап зада наметавонам сиёмка карагиам занак хорафтагия ҳамин минтақаи ҳамин ё занаку мардакаш хомера омада лижми вазифара натун мефаҳмед шумо ё да фарқ надорад ё тамом шудаги уже ахириш омадестай тамом ҳамин ма инам ҷада ҳукумат гӯш дорад инам ҷада мактуб дорам 5 та мактуб мекунад ҳаминҷада финансистода ҳаминҷада чи айда уна россияда шумо мегарден чай ку россияда уна қарзои рӯёнда мешад ку ҳамин хеле боринакда фаҳмиди риэлтор борин фаҳмидин риэлтор борин ай ҳаминҷада ҳамунода карочи инам хеле например эмейли инами ҳарди тамам мефаҳмам эмейлида якта пост рӯй мекунам почти электронида рӯй мекунем ки ҳамин айма амтари қарздор айфта фаҳмиди ҳама хеле мекунад ҳамуно ҳамун рейтелои ҳамҷа ӯ пул хати кор мекунад карочи ё ана ҳамун одамоя гирифтиян ҳамун одамора ҳамаша ҳам хеле одамора рейтелода буромадиян рейтелои олмонида ӯ пулошона гирифтиян гуфтиян мо иззат ҳамхелӣ мекунем қазор мекунем ба суда метем меафтонем депорт мекунем ба ӯ рейтело бо пеши мада худшон телефон карда мегӯянд ки иззат хай ё гови ҷӯшоиш деги пулошона гирифтан омода кор ку ай гови ҷӯшӣ ё кида пул доданшон намедонад барои иззат уже бовар кун пул медодиян ҳамунда ку 1 миллион гирифта 1.5 миллион гирифта бо бузошон кати инам бузошон анҷода зиндагӣ мекунад шорух рустам ман шуморо мегӯм девона якта записи отата мемонам ҳамун вақти баромад дошта паёмошда гуфтагӣ буд унам уҷада рустам шишта буди пешда ту қаторда озода шишта буди пушти туда гурӯҳи 24 ай пушти
озода да бо дигар ҳаракатҳои мухолифай. Ман номашонам намегум. Ман тра мегум. Анамҷода ҳарда да гуфт. Манин вазифа да гуфт, пул ки нами биёй гуфт. Отат гуфт. Отата гӯш кун. Мара гӯш накун. Аммо отата пешда бишин, озода кати ҳама каланада бишин. Ҳамура гӯш кун, анаму чихе омад худаш гуфт. Иҷада ихели намиёй пул кати тага кати пулото намегирам. Фаҳмиди? Каседа насиб кара бошад аммо мера мешина. Чихе фаҳмиди гапи мара? Ту розӣ, норозӣ, тура намепурсем мо. Аммо отатам напурсидаги буд сихдиёра. Леноботиҳои напурсида буд ота. Розӣ аст, норозӣ нест ка. Чихе фаҳмиди? Ман открита мегум. Розӣ, норозӣ фарқ надорад. Мардум главни розӣ бошад. Инам бачака, инам Абдуллаҳе ку ман афчи дидагӣ, ман инҷа нишон наметавам, ҳам бачара мемонам. Чихе фаҳмиди? Ман дар кор неста. Ман бо дига корам май. Ман айпишти шумо босук кара мегардам, пулои зиёдтонам қатта овардам. Барои анам қайку накунем. Просто пулотона сарф накунем. Ман да буро гап зан тамом. Ман ранги шумо нестам. Ман Гулмурод нестам, девоно. Гулмурод ки телефон мекардем Сирияда, девоно гап мезанем. Бевишо ман прослушкатон мемондум, гӯш мекардам ҳамата. Записотона чӣ мегуфтен? 60 рӯз кабинети ман да одамош буд, ҳар рӯз гап мезадем. Ҳамо айҷо одамош ки гап мезанад ҳамата сёнката дорум, девоно. Қати Гулмурод гап. Ман террорист не, ман экстремист не. Ман инами давлатода терроризм, экстремизм кушодаги ҷиноятӣ. Аврупода. Ман ростша мегум шумода. Буро ман тақати гап мезанам. Те чива пул сарф мекунӣ? Бузо пулта гирифтестам фиреб кара, девона. Бузо ку, бузо уже лохт карагӣ. Бузо ҳамун бероҳагардо занакои танфурӯшо, намедонам ҳамун арӯсотон бошад шояд баъзеш. Анамно пулотона гирифтестан девонао. Мефаҳмям? Мегам ки пулошона бигирем. Мара мегам бо ҳамаш. Ман чӣ бигӯм? Олмонишам мега ки ҳамёра унамун кияйку Мариусайку унамун дзюдода бурданку, дзюдо шудан, унамун президенти дзюдоя бурдан, унамун пулошона гирифт баррафт. Чанд сум? 250,000 мегзаронам фонди дзюдода, 150,000 дига мегзаронам, баъд меравад. Ман ҳамара медонам шотошона ёра. Ман одамое дорам ки вес шоти дунёе контрол мекунам. Ё девона шудагиам, уже пула ки, пула дига каса нате. Ина мара телефон кун, ман мегум ки да доданам. Унам ҷода пиррай кор Тоҷикистон, нам ҷода обод кун, асфалт кун, намедонам мактаб соз, намедонам инам корора бикун. Чикор мекунӣ? Блогера ҷамъ мекунӣ, пул метӣ, намедонам блогерои баше. Унамун ки Аюба ёфтай, ҳамон Аюбда намедонам уҷада наркобизнесо мегӯд ки ода телефон кара мо расход кардесем, иҷадан расход шудеса мега уҷа плюс минус мекунанда ё. Фаҳмидем? Асосан пули наркотикашон кардин, инами Германиядам пули наркотика оппозитсия депорту ҳар чиз бе сарф мекунанд ё. Фаҳмидем? Пули наркотикашона. Анамунда девонаҳо ҳамо Ҳамбургда точкаотон намедонам. Бовар кунед. Инамиҷада бо через бачаҳои 24 ҳамон роҳбари 24 мегӯм ки бародарое ки роҳбари 24 ҳастем, бачаҳотон дивижени даҳанд. Бовар кунед, шумо бироямада ман мегӯм кадом милисада алоқада бироем мегад. Суратошон, видеошон қадим роитон мекунад. Одамои нормални биро ман мегӯм телефон мекунам пеши ҳамон одамода, милисои инами олмон дига ҷода мегӯм мериш метанад ҳамон записора. Просто бифаҳмед шумо ки ҳамон эмомали қати кор ё худшон дивижени доранд. бовар мекунед? ё як дивижени даҳанд, дивижен просто фиребтон дорад. ҳама фиреб мекунад, пулотона мегирад. любой кас мада ахота набуро. метонисти ҳам Тоҷикистонда заҳр доден, намедонам кушта метонисти. Биромадум иққасол заден, тирмао карден, намедонам бо доден заҳр, бо мемардам. Он намешавад. ҳамуҷада бирам агар рости гапа бигӯм, акун хафа нашавад ягон кас, ҳамуҷа бирам агар мега ки набиё, эмомали қати биё. қати шумо мебирам, гӯспандора ҳай кара биё мегам. чӣ фаҳмидӣ? инами ошкор мегӯм ман ҳамин гапа. фаҳмидӣ? ҳамата ҳай мекунам, мерам ай пишти. қабул мекунанд шуморо. бо мара меган ки бирак. фаҳмидем? мехоҳӣ намехоҳӣ шумо ай шумо зависид не, эмомали прекрасно медонад вазъиятиш безебай. клано шумо зур назанен, ӯ вазифа доштани шумо. ман шуморо ошкор мегӯм. ягон кас шуморо ҳамхели мемонд вазифаотона. ҳар яктада номба ном.
کی بودنتا ای گجو بودنتا میمون از سال 2012 اپوزیسیا های ای سال 2012 اپوزیسیا های یک بار همون رولی کرد که یک تا نشان داد همون را همش با میتینگ کردن نمیشه این نمیشه اپش ابیون گپ میزند چند زبان قطعی نه برای چی سوال سامباقا در دیوال ایده اینو همون فهمیدی یا فریبتون میکنن میافتونن غلامو را میافتونن باور کن برای همون خیلی گپ زنیم شما اپی چروز اپای چروز گپ زنین آواز نیست آوازت نیست اپی چروز الو نیست آواز نیست اپی چروز یا با بروین ای سر بدروین های انشالله اکم انشالله وطن رفتم قچمو با دیگه خیلی از میبرم چرز واتساپ تون پرام قچمو واتساپ تون شور بلومده پیش ای رفتن میگم که گوش کن اینم خیلی میری همون کوچات محلات بچه‌ای که لیدرز کی کاچس دیشانبه مکمو دیشانبه گوش کن ای دیشانبه بچه‌ای با سوال بچه‌ای میسنی فهمیدی منم میسنیم فهمیدی همین شهرم پراپیسکام شهر اموملی آدموش میرود چیدا سوق دا میرود اگه نه پراپیسکی ما همون چیدا شومانسور دا شومانسور دا برا اموملی رحمان عدلی شومانسور دا کابینت 21 دا والا منزوده 12 کابینت 21 همینجا برا همینجا دا ما پراپیسکا داریم پاسپورتم همینجا در نشونم میدم اگر بگوی روی میکنم دست بگی در کار نیست او به پاسپورت میگه ها نفت پاسپورت ای بای میرد دنیا دا او در کار نیست پاسپورت بگی یا جای میزدگی بزن برای همون باید تو برای جاده میرای مردم تایکو مردم اینا میگه گپ فهمیدی احتیاط کنن اکانتاشو دیگه خیلی میکند انا میگه عمل گذرونده رفته خودتون دونین خداوند داند انالیز کن معاین کن تحلیل کن ایپد سر کن دوشنبه ایپد سر میکنی من دوشنبه میگم که بچهای مسنی دوشنبه ایپد سر میکنی ایپد سر میکنی که هر یک پدیزده موندگیان ایپدن آلاتو فهمیدی محله ها دا موندگیان ای انم جو سر میکنی انمو هایکو خودتون میدونین چه خیلی خونش هایکو باید همه هو شواده انشالله همون خیلی خدا خواهد زنو کشیدگی انشالله هستی دونت خود دونی فقط خونی همه یورا یا باید بگی بزن یورا سور میکنیم من که سور بدخشان دوشنبه همین سور میکنیم من طرفشان دا نگاه کرد سور کرام میگیریم فقط یافته نتونم خود دونی خداوند دونه تمام انا میخوام سور میکنی که گرفته میرانم اون طرف تا یعنی گلاونیاشون دمی دیشنبه که انشالله ام دیشنبه سرش میکنیم همه سپیسکا کدگی تاییاره او انا ما محله تونا کوچه تونا بچهای مس میره کو اینم چیه جونو نایکو اونم دختره که مس نبود اما رو هم خیلی کردن دیدی اونو کی بابای ریش هایکو بابای کان اونم اینوهی توبه اونم پیشی وقتا درومد داشته خونش اینم رو هم خیلی کردن چی به خطلانی خیلی چونه نکردن سوال چی به سوغدی را میکنن بدخشانی را میکنن میسنی را میکنن نوهی توبه مرکز میکنن دلی را میکنن نمیدونم چی به خیلی چونه نمیکنن خیلی چون 24 ساعت صورت اماملی شخ کشیده موندگیان محکم نمیکنن برای چی میدونی او بوزو وینیدریون نیا وینیدریون نیا میگن نامشه من کار کردم 11 سال اپراتیو سیستم ده او آدمای وینیدریون نشونه خطلانی خود چون میگیرن اگر مخالف مبارز مسنی بچه‌های میدونم که برای جون مسنی بچه میدونم که آلمان ده 8 سال شده که میتینگ‌های همینا ده اشتراک کرده که اینم تری شدگی فهمیدی ها دکومنت ندارد فهمیدی برای چی دکومنت ندارد میدونی مسنی رو پوش میکنه با پشتش مقامات ایجاد رفته چون ده کسای که خطلانیاشون که نوشته که میگن که این بزی اوجا میگن مسنی را سوری را نمیدونم وحدتی را نمیدونم لنوبوتی همه دیگه منطقه همش هم خیلی میکنن اکولوبی چون نه برای که کلوبیاشون دکومنت گیرد دیگران دکومنت نگیرد یا باید غلامباری کار کنن مرن اینم که الکش شده برای نم قایکو برا باور نکنین یادم من 1.5 سال شد قطعی اینو گام میزنم 24 ساعت گام میزنم اون دیگه وجه اتقاط من چپیدگیم کروچی من بروان گم شوند یا کیان من گوش نمیکنم یورا
من خدم دایم حرکتی من لیسنزش ای که مردمی تاجیکستان باید دیگه هیچ کی من نامی مدای او را یگان کس گرفته هم نمیتونه او را من خدم اختراع کردگیم من خدم اون را تصدیق کنندگیم من اثبات کنندگیم من خدمت کردگیم با غیر این دنیا ده برای بیزپاس نیستش برای انمی حرکت شدن کسی که دوام میکنی اینجا در اومدن میشی نمیدونم یگان خیلی عمرل قوت با این بود در اومده با کشته و برد نه این مثل نکن که نظام نامی مرا بخون که این دور نیستش با دیگه آدم دای او شهروند تاجیکستان نیسته او وابشه تاجیک نیسته من شما را میگم آدمایی که پشت این کارو دستن من شما را میگم او همون امام علی چه شپیدن کو اینا میاره ساختن کو اینا می اومدن کو خوجاینای ناوی اونفته همه بیزار شدن اخیر بسان که انمی خطی کار میکنه همین مردم خطی کار میکنه کمی غلاما را دستگیری کنیم خطی غلاما شده گیم ایارا پلاشونا میگیرن خیلی اومده تلفن میکنن خیلی عزت داده سعی چیکار کنیم ها بتونیم پولش بگیریم میگم اوکی کنیم آخه میگم پلاشونا میگیرن چه اون طرفش چه این طرفش میگم بگیریم تمام یا پول سفر خو میرن همین سیو برای انمون ایتون من شما ده یکم برام گفتگی آخرام برام میگم دنیای جامعه جهانی قطعی مردمه من شما را میگم قطعی مردمی عادی نمی به پول به هیچ کیه تمام یا در کار نیستم تمام یا اوجه خیدشون فهمیده استم یا نمیدونم لوبای جا گرفته یا نمیدونم افغانستان بروند دختراشون بتن امریکا دا بروند دختراشون زناشون بتن دادستان دازی باور کنید نمیسته دادستان نبیراشون دادستان نمیدونم همه افغان ایران ترک همه دا یاردم نمیکند همون چیچن دادستان کو همون هم تلفن کرد میگه که ایزا ایکا پلوشون بگیرم با هم بیشترمیش با بره میگه من چی میگم بیناموس ایو من چی بگم من هیچی ندارم تاجیکستان دا زن ندارم فرزند ندارم دیگه که من بگم که نمیدونم من هیچی زویسیمس ندارم من تاجیکستان من هم ابر همش برام دیگه ایسا تولد شدگیم تمام نو من همین امام علی پروسو همون دخاطرم هست اینا تولد شده باشه ما هم پیشینانگاش میوید کلاندکی همین هم خیلی کرگیه هم خیلی میکنه باید من همین من اوران نمیشم من امام علی کو باور کن که من اوران نمیشم تا روزی که من ترای کو اینم یک طرف میستی زنده میمونی تو میدونی که قطعی کی زده استی ترا فهموندگی هم فهمونده استن خوجاینو بیرونده بودگی کلانات فهمونده استن همه تا فهمونده استن که کیان ایجاده من میگم که من ترس نمیتونم یکم ما عذاب کشیدیم این همه چشم ده نگاه کردم میگم که ما عذاب کشیدیم ما را تویوق شپ هم کردیم کشتین هم فوتبال هم کردیم لبای کار کردیم زن ها ما را هم گرفتیم نمیدونم خانه ها ما را هم گرفتیم فرزند ها ما را هم گرفتیم کشتین مادر ها ما را هم گرفتیم من هیچی ندارم ای بردی همه برامدگی اما آیا توی بار سپراتیولینیت فهمده любое время рустам шорух намедонам озода намедонам любой оппозиционер боши ту бояд фаҳме ки противникат ки агар противникат айку зан дошта бошад фарзанд дошта бошад хона якта моликият дошта бошад тоҷикистон ба намедонам ман бари ҳамаш буромадаги ҳамаш айшимоа чӣ фаҳмиди ҳичи надорам инам ин буроркои намиҷада میگم اینم اوچم اگر نمیدونم اوچم اگر اینم روز مورد اگر شما کشینگر من اگر گریه کنم من گریه نمیکنم من اینم قدم میگم من اتاک میکنم من او مبارزانه فهمیدی میخندم من اتاک میکنم دیوانت میکنم چند طرفه اتاک میکنم هم پسیکولوژیکی هم فیزیکی اتاک میکنم любой خی اتاکتون میکنم برای اون که من هیچی ندارم برای انم کمان نمیترسم اگر من این همیشه دمایکو نمیدونم زنی من دارم زن دارم برو نمیشناسی یکم تی تو او وقت ساعتو من میفهمم تمام تاجیکستان سیو نو توش تو کی زور دندان تو نمیگذد کارچه فوندامنت چقدر ریختگیم خش شدگیم هماقتی رنگی که تو همه را خش کردی که ما دنیا خطی خش شدگیم تمام ما همین تره گفتگیم که تو همین را من چپا نکنم همین خود تلانیه گوش کن خود تلانی همت کو دنیا برزیدتون میخیزم تو فکر نکن که اما چی را شفروف که میشد نمیدونه نالی فهمیدی؟ کسی که پارتیزان است کتی مو است میدوند که اما چی را شفروف که میشد برزیدی من خیستی برزیدی دنیا خیستی
барзиди ман хести барзиди Хитой хести барзиди ман хести барзиди Аврупо хести барзиди ман хести барзиди Узбекистон хести барзиди ман хести барзиди Урусо хести барзиди ман хести барзиди Леобойкас хести чӣ хефамиди эмомали чӣ хефамиди пустам шорух бизмак вазиру ҳама барзиди ман хести барзиди мехам дунё хести тамом арабой овардестен ку духтаротона занотона метен барзиди ҳамон хести ҳамон арабе ки рафт унам мачита кушод ку ҳамон иордане ба аввал туйда рафт одамои мо буд баъд уҷада рафт ман ҳамара медонам бо уҷа чӣ корҳое кард любой одаме ки фарёд мекунем любой роҳбари дунёро фарёд мекунем ман медонам ин ҳамиқа гаптон мегӯм шумо просто неправильно газидем неправильно ҳамиқара кишта омадем намедонам қатл кардем любой кор кардем нашид мадаҳайку тармазид кардем барои чӣ медонем хуни нитора хӯрдем шумо ин хуна хӯрданда ҷавоб мегӯӣ дидид медонӣ ранги тичхе намебахшӣ ку анамо одаморо намебахшад ҳамата чӣ даронда будагита чӣ берунда будагита ҳамиди чӣ намедонам моддаҳотон роӣ каред ку о моддаҳотон таги ким киёда хо рафтеста иҷа маълумот роӣ мекунем гуфта шумода деоно бо пулотона гирифта ҳамун ё барошон ки хӯрдеста бегона овқати ман медонам бо ё бараш бо манда телефон мекунан уворам во дига миллатам ҳамора ғам метам спецои ҳамҷа мақомотои ҳамин давлатҳо чӣ Америка чӣ Урусо чӣ намедонам Аврупо чӣ дига давлатҳо ғамш метам бо мада телефон мекунан ам бачаҳо ай дига миллатҳо ҳам мегӯянд ки иззат брат кароча ҳамхелӣ ман мегӯям ҳамора полни ҳамхелӣ кун мада роӣ кун ҳамаша мекунан роӣ мекунам қатикигам телефонҳоро ҳамаша о накунен девонаҳо ӯ духтари тоҷикай ман номуси тоҷика нишон додагӣ нестим ягон бор ман зан ба чақа намешам ман принсипи ҷангӣ дорам ман шумо нестам да шумо беномусен ку ай ӯ тараф худтон гам намезанен уну бузичаотон намегӯен ӯ воқати мепартоен ман хелиам намекунам агар не ман агар мо партизано занотонда бичаспем валлоҳи яке ҳаст ман аллоҳа номиша намегирам валлоҳи яке чандта холашай ку дӯстам янгая ман дидагиям одамои ман дидагиям фаҳмиди сиёнкаша дорем но сар наметием мо ту дор мекаши худта шорухам ҳамхелиай бузмакшам ҳамхелиай раҳим ҳаммата занда часпиди ку анаму чиз мебурод янгаҳо мебурод янги якум дуюм сеюм арӯз чӣ корое ки шумо унаму ҷононач хелӣ кардем ку анам хелӣ чизо мебурояд но ман наметунам ман доступ наметим ин чизда ягон вақт доступ наметем ман гуфтам ки номуси зани тоҷика ман намерезам инаме ҳасти ҳаст ман ҳақорат намекунам ман занотонда чақа намешавам но мардума занашда чақа нашавам мардума духтарашда чақа нашавам мардума духтарашда чақа нашавам о кулобои хита бикун дубай дарафта шапидестан мамарозаотонай номошон онҷа китоб дамастай телефоношонамай мамарозое ки ай кулобам европа омада каядата данишомад ай кулобай дар дубай карочи мамарозаотонай ки ай кулобай инами авруподаштароёшгуфтестай ман ба буроман телефонша метун ҳамиди суратош қати метун даниш қати метун адресиш қати метун дига минтақада чақа нашав фаҳмиди дига минтақада на пиришта на ҷавонда ӯ бобои қанда гирифтае ку тема накун ай ӯ пеш уна ӯ девонаҳакои худат пул ҷамъ кардаги буд ӯ девонаҳо тайку ай ҷои худат ай мон хатлони худат анамуно сум ҷамъ карда буд анамуноро аввал биқаб ӯ ваҳдатира ҳайку наҷиқен издиватсада набурорен и ту шумо киен ки ҳамарай тариқа дестин шумо киен шумо гаренин гарениктон ра намера дига ҳама уҷа партизан шудаги ман шуморо мегӯм ман видеома намекушам бисёриша маҳкам кардаги қулф кардагим бисёри ҷоҳои ҷангаша 34-40 ҳазор тамошо кардагиша ман шуморо ошкор мегӯм агар ман ҳамаша кушам 1 миллион қариб одам тамошо кардаги 1 миллион одам приблизительно ҳисоб кун ки приблизительно 100 000 партизан кардагим ман уҷа 100 000 ша минус мекунам фаҳмиди фас мегӯм ку фас инами ҳами ҷои шудагим инами ҳоз гӯш кардестай фас мегӯм ку пага мебини чӣ кортон мекунам зани мардумда чақа нашав духтарои дига минтақада чақа нашав шарманда накун чӣ блогерашда чӣ духтурашда чӣ бизнесменашда любойшда таксишда муҳоҷиришда любойшда фаҳмиди
من یه بار پس اومدم دیسیتا ایجاد کمتر همشهریای شما که کار کردم ایجاد روارده خودشون دادم شما گفتین که ایزد آرام شد نه من آرام نمیشم من شبا خواب میبینم 24 ساعت شما را فکر میکنم اینا می امریکان اجانگت امریکان سکو ما هم که دیگه میزنم میگه فکر گیجو دا بود امامل رحمان ببین وار میکنی چی با بگودگار من میگم که باید همون رو من چاپات کنم میگم همجا خریده میتونی اولو کنم فهمیدی من در کار نیستم در آخر گفتنیم ما یا رمضان نکرد در آخر گفتنیم برادرای پارتیزانی اون پارتیزانو دو خون پادت نکنین یکم اوچره دویم اوچره التماس از شما احتیاط شوین احتیاط یا آدم دست کنن پرابیوات که چی خیلی های چوک چموهای بعد دیل تبو ایخی اتک پروست اتک اینجا شاگردا هست که مبادخشونی چند تا برچکوی شری نرن همشون هر روز میفهمونو میبرچ که احتیاط شو توجیک در نظر در پیشم توجیک جمع میشه میگه اگه جایی بکن میگه من میگم نگو اگه جایی تا نگو بعد چیچنم بگو خودش پاسپورت چیچنی خطی گشته داکومنت نداره به داکومنت کار کرده است خطی چیچنا کار میکنه اگه زندگی شه میگه اکا میگه من اگه تو توجیک نمیگم من گفتم واپشه نگو توجیک بدگیتا درش کاراتا بردانگی دست کردنگی گفتم انشالله میریم و هم تیاره اکا بسیاریم یک 40 نفره ما بشه میجادیم گروپ های ما 40 نفره همین خیلی میکنه 15 تا ساعت شنبه موندگی شاید دیگه جوای احتیاط کن یک کن انشالله احتیاط کن همین یک تا انتخاب کن خود راهبر یک تا آدمی باور میکنه گیتا همون شناست تمام یگان چه نفهمیدی این همین تو برو مرا بگو من میفهمونم آمده دیگران گوش کن فهمیدی سیو خیلی تاکتیک کردن من بسیار چه ایجاد نمیفهمونم تلفنی من میوی هسته تلفنو میبرم هسته کاش ما هسته بچهای میسنی بسیارش میدونه تلفنای مرا یوتون میتن فهمیدی جواب نیست اگر 15 سال 14 سال سوخت کلانش دارم 17 سال نانی دوشنبه ده خوردگیم من کراچ ایدم کپکه پوشی ای دوشنبه یاد گرفتگیم ساعت بندی را چه فهمیدی برات من نگون خیلی بجا نمیکنم فهمیدی برای نمو قایکو من قطی تونم ای وقتش بدون تا آخیره گاب نیست اکا در امان خدا باشین احتیاط کنین شما هم خطانه اکا شما اولی در خور ایمون اکا جان مایلی برا در امان خدا سلام علیکم و رحمت الله و علیکم السلام و رحمت الله این اپای چاروس اکا گاب زن نابتی خدت سلام علیکم چه خیلی شما سوستین سلام علیکم چه تینجه میشه شکر اینا الله میبخشه فرسته من کار با بودم سر از من لباس کارم که تبر آمدم من رفتنی بودم و لباس مالیش کردم و من گفتم که همه قجدت دارم که آچرت من بیاید نه هیچ گپ ندارد حالی هم کار بایستاد نه خواه اپی چرا سکن خواه گپ دارم شما زنه فقط امامالی را حقارا نکنی حقارا دشنام یورا نکنی آده حالا نکنی منه زنی تاجیکه بین رستم شاروخ نمیدونم آزاده نامی زنشی پروینا مروینا تخمینه همه اینا شپتله بین شپتله دیدست اینا کلام میکنم اوزی نگاه کنم اوزی کلام میکنم اوزی کلام میکنم اینا جای خودم نمیمونم اینا کلام میکنم بین اینا شپته اینا کار کردنش اینا زنی تاجیک اینا شما جای اینا زنی تاجیک چی به زنهای شما شپتل نیست اینا اینا چی به این زنی تاجیک چی به زنی تو نمیرود رستم زنی تو شپتل نمیگیرد چی به زنهای دیگر رو شپتل میگیرد سوال تو ده رستم آزاده تو با پریزیدنت میشی زنی گلمراد شپتل میگیرد من تره میگم رستم استاست زنش شپتل میتی همه آدمایی که رستم پردش که میکنی ایوب اساسا تو اکستریمیزم تروریسم تو سپیسکه بین المللی ده میافتی ایوب تاجیکی تو просто میفهمونم ловушка да наафтонанд спискаи международный терроризм да интерпол да уже то афтидагӣ
как пособничество международному терроризму ИГИЛ. Худит ИГИЛ мегӯӣ, но Рустама поддержка мекунӣ. Мумкин нест эҳтиёт шав Эмомалия поддержка куну, Рустама эҳтиёт шав чорухки ардишда ки ӯ фигурировать мекунад международни базава. Международни база ман тара мегум. Мада буро ман коғаз англисӣ, немисӣ, международни бази Интерпол ҳамаша даниша роӣ мекунам. Буро ҳамода англисия донӣ суҳбат мекунӣ, мефаҳмонанд туда. Фаҳмидӣ? И одаморо ман учёт ба мондагӣ. Запис кардаги ман коркард гузарондагӣ 4 сол 5 сол. Шӯхӣ нафаҳмед шумо. Фаҳмидӣ? Экстремист Рустамай, террорист Шорухай. Дига ягон кас нестай. Унамо Бузмаковшай, унамо Мансур Умаровшай. Фаҳмидӣ? Ман одаме ки қушай анамин корода. Ман реально номошона медонам, разработка бурдагӣ. Инами ҳамаша записоша қапидагӣ. Анамин одамо қушай. Фаҳмидем? Инами 4 таша гуфтум. Унао мисол, унао Раҳим Рамазону, например, ятим файку, ман нами ваё хели чиам. Ӯ основной игрок ӯ нестам. Ӯ просто ҳамиқе шумо мебинен, ӯро тол метан. Пушти ӯода Мансуру Бузмак кор мекунад. Корҳои сиёқатӣ, корҳои одамкушӣ, терроризм, наркобизнес, ҳамашда пушти ӯода ӯ меистад. Анамуо кор мекунанд. Фаҳмидем? Анаму Бузмаку Мансур асосан одамкушӣ, қатл, наркотик, терроризм, проститутсия, ҳамаш анамин Шорух, Рустам. Ин ҳамиҳо меистад. Ё ҳама ҳозир Рустаму, Ятимову, намедонам Эмомалиру, Ятимовайку Раҳим Рамазонда часпидест. Ин манеора. Ин ҳамин сурата нишон метаҳад. Ҳамаи одама фикраш иҷра мешавад ку уҷа қати кор мекунанд пишқати. Фаҳмидем? Ахота мекардагӣ мухолифои активни ба ай дига минтақа Бузмаков, қати Мансур, қати Кланош, қати Шорух, қати Рустамай. Фаҳмидем? Эмомали айку и Ятимов, Патимов ино ҳам бозӣ месозанд. Инам хеле Аюб Хелинга месозанд, ҳар чи мегӯд канам нои месозанд ваё. Но асосан корҳои ҳаромтарин маъна воша. Муовиноа. Барои ҳамон Рустам чӣ базани ти шпател намегирад? Савол. Чӣ ба шпател намегирад? Чӣ ба сомон хизмат да намеравад? Савол туда. Ту чихе генерал шидӣ? Савол. Ина ман кор кардагим, хизмат кардагим 2 сол. 5 сол калли хидам ки хондагим, афтидагим бо 1 сол. Бовар кун. Афтидагим дохил шуда натонистагим, хондагим. Ва хизмат кардагим. 18 сол кор карда будам шабу рӯз. Лекин ту паданалат, ту намедонам, ту девона, қатинам Шорухат, қатинам Бузмакат, қатинам Мансурат, қатинам бо дигару дигарот просто так ҳаёти мара сӯзонден шумо. Қати кун намедонам, ами ҳақорат кунам, просто бахшиш, намедонам унамун хомерафтагию мехестагиотон. Фаҳмидем? Лекин шумо просто одама ҳаёташ чӣ ба ҳаёти одама як кас месӯзонӣ ту? Ту мана сӯзондан, мана ҳаракат кардӣ ки афтонам гуфта, натонистӣ. Гаррени зур заден ки айну душанбе зур заден ки ҳатто террориста худтон ҷавоб дода мада бор карданӣ будем ки ман Америкаро гуфтам, Аврупоро гуфтам, Урусоро гуфтам, Хитоя гуфтам, кабинети бек сабурда будуроен моҳи август буд. Пакет кати бурда бек сабурда як пакета додум, дуюмаш ина почта қати роҳӣ кардагим, партизан ҳамаш дидаги қоғоза. Сиём оригиналаша дорум. Инамин давлатода онда ҳамаша оригинал дода ки ман ҳам писмина муроҷиат кардам, ҳам дастӣ бурда додам, ҳам одамо дид ки шумо терроризм ки мубориза мебертон ё экстремизм ки ё не. Одаме ки Сурияда буд. Дигарош ҳамаш маҳкам буд, ҳукмои суд, записо ҳамаша. Одамои Гулмуродро сар додем. Аммара шумо фикр кардем ки ӯро сар дода ман записотона гирифтагӣ ки будем, мара виноват карданӣ буданда баъд ояндада ё. Бугун ки пага ӯро ҷавоб метан худчон, пага ӯ бопуш меқапад, бо худчон ко ҳамаш ҳам ёку вазиро. Пага худчон меқападу мегӯ ки иза ҷавоб дод мегӯ, турба карданӣ буд. Натонистен. Ин ҳамин давлатода майку натонистен. Гаррени задем. Беватону меватон. Ман шуморо чӣ бугум? Шумо занака истифода мебаред, не? Изо бикашен. Наход занотона пеши зодгирӣ роҳӣ мекунем пеши манда. Инам хеле бугум. Насл гирифтане найман барои ҳамон роҳӣ мекунен занотона. шумо девонаен. ҷанг як қоида дорад. шумо накунен тари коротона бас кунен.
زنای شما چی میشد؟ اونو میرود زناتون میرود شپتل میقپه. همین من میفوردم شما رو شپتل که من با وظیفه من گفتگی من وظیفه من جگون من پروست نام تو آخر میزنم. من هیچی ندارم. شب 24 ساعت شما رو فکر میکنم. استراتژی دومان میکنم. فکر نکنین که ایزد نبرآمده است. نه او بوزاتون نگفت که من گپ زدم حوزه خورافته بودای خیست بودای. نه من فریب شما میکنم اونورا. فهمیدی؟ لپشه میزنم شما. فهمیدی؟ کاک شما میزنینم خیلی قاعده بازیه. نو من اتاک من کار کردم. پارتیزانو 24 ساعت کار کردم. این همه آدمایی که من قطعی گپ میزنن یگان وقت شما تلفن کردگی من خورافتگیم. من اینم نه من ندیدم یگان بار ندیدم. 24 ساعت من کار میکنم. من شما رو میگم باور میکنی؟ من شما دا چیم نمیدونم. بانکیرم اپوزیسیونر شدم. نمیدونم ژورنالیستم اپوزیسیونر شدم. نمیدونم دپوتات بودم اپوزیسیونر بودم. بیزنسمن بودم. دامولا بودم اپوزیسیونر بودم. من سالدات بودم اپوزیسیونر شدم. میفهمی شما 18 سال عمرم کوچه دارم نمیدونم چسب گذشتگیه. در این کابینت و پابینت و این چسب اینم خیلی گذشتگیه. کوچه و پس کوچه دا گذشتگیه. بولی کراوات و بولی نمیدونم تگی زمین دا گذشتگیه. من دا اینم خیلی زندگی کردم نرمال نیه. من دا یکم قینیگری ندارم. نو من شب و روز استراتژی دومان میکنم. شب و روز شما را باید من شما بره راستی گپا میگم که خیتای نرویم میکشم تا من شما را میگم پیش اوانو طالبان دام نرویم نیستون میکنم. ایران دام نرویم نیستون میکنم. اروسا دام نرویم نیستون میکنم. قزاق ترک با که های اروپا امریکا هیچ جا شما را قبول نمیکنم. شما میدونین که قطعی کی زدگی اوجه کی ها انمی میدان بدارم. همین من گفتم برزیدی من خستی کاردارای مقامات دا میگم شما برادر من کار کردگیم پروست ترپیدتون میکنن. فهمیدین؟ بچه های کلوبای بعضی بچه های نمیدونم دیگه منطقه ترپیدتون میکنن استفاده تون میبرن میکشن تون. فهمیدین؟ من نمیکنم. شما نمیدونین که اما چی معنا دارد. کسی که اما دهای همون فقط خودش میدوند. اما چی معنا دارد. چه خیلی سپیسیالیست های در نیویبه. میفهمه شما؟ قطعی من جنگ اعلان کردی قطعی ازبکستان جنگ اعلان کردی قطعی من جنگ اعلان کردی قرقیزستان اعلان کردی قطعی من جنگ اعلان قزاقستان که اعلان کردی قطعی من جنگ اعلان کردی روس که اعلان کردی قطعی من جنگ اعلان کردی بلاروس که قطعی من جنگ اعلان کردی اروپا که قطعی من جنگ اعلان کردی امریکا قطعی من جنگ اعلان کردی. من اختراع کردگی این سیستمه. میفهمین شما؟ این همین یوتیوب چه اختراع کردگی من همین سیستم اختراع کردگی من لیسانس دارم. میفهمین شما؟ من با خوندگی من اینجا لیسانس نشون دادم. شما شوخی نفهمه. شما یک طرف بیستین زندمو نه دیرکتا نمیتونید. تو دیدست که میری چی در رفته است. میری یدینی سیستم میشد. یدینی سیستم هم میشد. اپریدیلانی کانتیننت راسیسکی سیستم میشد. سویسکی سایز بای میشد. داخل با یکم دولت میشد بگوانم طرف نمیدونم یکم خیلی نمیدونم شاید یوروپیسکی سایز شود نمیدونم اروپا به داخل شود شاید امریکا به داخل شود نمیگم شما دیوانه ای کو هر طرف وقت زناتونو برده میتین شما بیعقلین. برای همون یا نپریمیر ازیاتسکی کیتایسکی کانتیننت بده رویت شما نمیتونین. رستم تر آبرو تا من ریزاندگی نیستم برادر. من اینم روز میگم تو خودت افتیدی گلم رود خطی разработка که گذراندگی آن وقتش ده تا می افتی اما разработка شونده. این آدمایی که اروپا در روی کردن یا نشد یا دیوانن. این دولت ها در اومده پیش رفته در صورت میگیرن با کیم که در روی میکنن دیگه مقامات های شما دیوانه شما ژنوسکی کنونسیون خیلی استفاده برده استین میدانه دو جهان شما کین من کین من آشکار گم میزنم. برای همون نکنیم برادرو برین یا بیاین یک طرف تا بیستین تمام اجازت من گفتگیم وظیفه چیزی بگیریم خودتون بگیرین نه باید برین
одновременно. Як тараф меисти. Ман шумода ёд метавонам. Местниҳо ҳаст, намедонам. вазири МВД бояд местни шавад, вазири КГБ бояд бадахшонӣ шавад, прокурори генералиш бояд намедонам ина хатлонӣ шавад, ина например иста, например судуш например беистад, например богиҷо ҳамун ноҳияи тобеи марказ шавад, ҳама шавад. начальник милисаҳо ай минтақаи ҳамун ай кадом ноҳия ҳаст аймунҷа шавад, прокурор аймун ноҳия шавад, ҳамун местни бача шавад, шаҳрӣ шавад, местни бача начальник УВД, намедонам начальник балон. ту куҷоро медони ай хатлон хести омадӣ фақат ҳамин диди 4 та духтари хушрӯи душанберо диди думдами ҳамун мегарди, уро хапида метонӣ, ту ҷиноят кушода метонӣ? намедонам. 4 та зан мегирӣ, наслати зиёд мегирӣ, нафсат калон мешавад, ҳамаро ғорат кардисти. Тамом, ин амиқа. 2 та духтари танаш сафеда мебинӣ, ай қишлоқ тори харда шишта омадаги, ман кор кардам ки хаттон медонам. шумо чӣ кор мекунӣ? Пренакл бас хела хурден. ё мерен, ё нест мешен. нест шавен ку. ман шуморо мегӯм хона ба хонатон шикор мекунам. шинди озина. местни бача чӣ гуфт? хона ба хона медонам. душанбе да хона ба хона ман медонам куҷода зиндагӣ мекунем. ҳавлиҳотона фурӯхта этажода ҷо гирифтаестен ку, бо як этажа фақат кулобиҳо гирифтиянд. не ҳамунам намедонам тори осмонда мебурояд. зиғ нашавем. мо мекунем. мо одамои 89 у 86 у пешинанги одамо нестем мо. ман мегум, ман худам специалисти височайший уровенем. ман шумода рости гапа мегум. нашуд военный система, нашуд намедонам инқилоб, нашуд любой чӣ, ман профессионалам. фаҳмидем ки ман литсензия дорам, ман шуморо мегум. лекин шумо ҳамин шумона нест кардан, ман гуфтагим для меня игра. Для нас игра. Просто игра. Ҳаммата. Просто як тараф ист. Зинда мо як тараф ист, ҳам кор кун. бачаҳотонда кордор намешавем. ман турма намекунем шуморо. агар як тараф истен, условие ки мардум ба бикуне, пулои дузидагиа миёре, мардум да мекуне, пулои буровардагиро миёре мемоне. у янгаю гудакои ҳаромиётон айку берунда. у гудакои ҳаромиам акун намедонам, у тамом намедонам афғону турку пурку арабу намедонам чечен пулотона хурда гашта. шумо девонае немисо, намедонам американ. мара телефон мекунад, бо иқиша мегира, бо мада метад. ам бисетиш бо амоям амодда меистад. ҳисоби амоти Америкаю, ҳисоби амоти Аврупою, ҳисоби амоти намедонам Хитою. шумо девонае? ҳисоби амоти намедонам уну стран Азияю. шумо чӣ кор кардастем? у занотона ҷамъ кунем, накунем. шӯхӣ нафаҳмем. ин ҳамиқа гап мегӯм ман шумода. ман шумо наметарсам. у одаме ки шумо фикр мекунем ки метарсад, не, шумо у дигароро бигӯен, ин гапотона дигар одаморо бигӯен, товтиен. у гапое ки ман мегӯм ягон кас намегӯд шумода. видеое ки ролике ки ман мемонам, ина ҳозир анҷада инами 65 та тамошо кадестая, ина ҳозир инам анализ мекунем да. инам ҷо ҳозир партизано тамошо дорем ки анализ мекунем. о гирехтесан уже. нигоҳ кун. ҳозир анализ мекунем. ин нигоҳ кун. записа мемонем, баъд видеоҳое мемонем. аймун клани хатлон худаш мегирезад. ам клано бузои дуромадаги мегирезад. 1 2 3 давай. ман шуморо девона мекунам. Ladies and gentlemen, world community, the United Nations and UN member states, international human rights organizations, that you are all the guarantor of peace, freedom, human rights, democracy on planet Earth. The people of Tajikistan and the Political People's Democratic Movement of Tajikistan AMOT demands from you on the basis of Article 1 of the Declaration of Human Rights, all people were born free from the mother and their rights are protected on the basis of this convention and other international laws. In Tajikistan, the attraction of 31 years to rule one President-e Rahman and his clan. They have usurped all branches of the state system and occupied the entire country.
We simple Tajik people did not feel freedom, human rights and democracy in our historical land. This clan made true Tajiks an object, a tool and a slave. Tajikistan does not comply with international human rights laws. No freedom of speech, no democracy, no justice, no first free medical aid, no decent free educated common people, no electricity to the common people in winter. There is no communication and the internet in hard to reach populated areas. No land for the working class to farm. There is no decent job. No minimum living wage. No freelance journalist or blogger. No free business. No free banking. All banks belong to his family and clan. The international law of the Institute for the Protection of Families and Children is not respected. To denigrate, substitute, real opposition independent from the clan. Through bribery and inner agents are deported and an active hunt is conducted. No democratic elections. Society and the people, both within the country and abroad, are divided into a minority into one's own and another's. There is a real crime against humanity, hunting, expulsion, repression, denigration, setup, oppression, destruction and genocide of the simple Tajik people and nation from the historical land and even beyond it. Our wives, mothers, daughters and children are being killed, oppressed and raped. Rahman and his entourage support, patronize and sponsor international terrorism, human trafficking, drug cartel. If the simple people of the indigenous Tajik interfere in politics and talk about human rights, democracy, freedom of speech, freedom of religion against him and his relatives, fabricate a criminal case, put him in prison for many years if he is active, they will kill him without trial or investigation. These clans imagined themselves to be God on our planet and bribed everyone. My people exploits as a cheap labor force. This is the exploitation of man over man. The people of Tajikistan appeal everywhere to achieve freedom, democracy in the Republic of Tajikistan from modern feudalism and slavery. We, the common people of Tajikistan, ask the international community, the United Nations and the member states of the UN and other international democratic human rights organizations and all humanity on planet Earth rather of freedom, human rights and democracy. They supported us, they lifted sanctions against them, subscribed to our channel, put like, shared our video materials for the good of all humanity. For the world to know the true truth about Tajikistan. The creator of the Lord God, Allah, the Almighty created the world, our earth. Nature is purposeful and dependent on each other. He also created man so that they are dependent by nature with each other and hold each other's hard times regardless of nation, language and affiliation in any but race, religion, belonging to a particular political group, party, and other human values. For the benefit of freedom, human rights and democracy, we ask all people on our planet Earth to support us. We are all people and we were created for the benefit of each other. Stop occupation, expulsion, political repression, political intrigue and manipulation, genocide, torture, discrimination of the Tajik people from the historical land. Freedom to all Tajik people. الو خدا پر اومدن الان روسچه میمونیم بعد Уважаемые дамы и господа, Всемирное сообщество, Организация Объединенных Наций и государства-члены ООН, международные правозащитные организации, которые вы все гарант мира, свободы, права человека, демократии на планете Земля,
Народ Таджикистана и политическое народное демократическое движение Таджикистана АМОТ требует от вас на основе статьи 1 Декларации о правах человека: все люди родились свободными от матерей, и их права защищены на основе этой конвенции и других международных законов. В Таджикистане протяжении 31 года правит президент Эрахмон и его клан. Они узурпировали все ветви государственной системы и оккупировали всю страну. Мы, простой таджикский народ, не ощущали свободу, права человека и демократию своей исторической земле. Этот клан сделал истинных таджиков предметом, инструментом и рабом. В Таджикистане не соблюдаются международные законы о правах человека. Нет свободы слов. Нет демократии, нет правосудия, нет первой бесплатной медицинской помощи, нет достойной бесплатной образованной простому народу, нет электричества простому народу зимний период, нет связи и интернета в труднодоступных населенных местах, нет земли рабочему классу для хозяйства, нет достойной работы, нет минимальной прожиточной зарплаты. Нет свободного журналиста или блогера. Нет свободного бизнеса. Нет свободного банковского деятельности. Все банки принадлежат его семье и клану. Не соблюдается международный закон Институт защиты семей и детей. Настоящих независимых от клана оппозиции очернять. Подставлять. Через подкуп и иноагентов депортируют и ведутся активная охота. Нет демократических выборов. Общество и народ, что внутри страны, что за границей, раздельно на меньшинство, на свой и чужой. Идет настоящее преступление против человечества: охота, выдворение, репрессия, очернение, подстава, угнетение. Уничтожение и геноцид простого таджикского народа и нации с исторической земли и даже за пределами его. Наших жен, матерей, дочерей и детей убивает, угнетает и насилует. Эрахмон и его окружение близкие поддерживает, покровительствует и спонсирует международный терроризм, торговля людьми, наркокартель. Если простой народ, коренной таджик, вмешиваться в политики и говорит о правах человека, демократии, свобода слов, свобода вероисповедания, в отношении его и близких сфабрикует уголовное дело. Посадить его на долгие годы в тюрьме, если он активен, убьют без суда и следствия. Эти кланы возомнили себя богом на нашем планете и подкупили всех. Моего народа эксплуатируют как дешевую рабочую силу. Это эксплуатация человека над человеком. Народ Таджикистана обращаются везде, чтобы достигать свободу, демократию в Республике Таджикистан от современного феодализма и рабства. Мы, простой народ Таджикистана, просим международное сообщество, Организация Объединенных Наций и государства-члены ООН и других международных демократических правозащитных организаций и всего человечества на планете Земля рады свободы. Права человека и демократии, они содействовали, поддержали нас, вывели санкции против них, подписались на наш канал, поставили лайк, поделились нашими видеоматериалами ради блага всего человечества. Чтобы весь мир узнал истинную правду о Таджикистане. Создатель Господь Бог, Аллах, Всемогущий, создал мир, нашу землю, природу целим и зависимыми от друг друга. Человека Он тоже создал так, чтобы они зависимы по природе с друг другом и поддержали трудное время друг друга независимо от нации, языка и принадлежности в какой-нибудь расы, религии. Принадлежность к определенной политической группе, партии и других человеческой ценности. Во благо свободы, права человека и демократии мы просим всех людей на нашем планете Земля, чтобы они поддержали нас,
Мы все люди, и созданы мы во благо друг друга. Стоп оккупации, выдворения, политической репрессии, политической интриги и манипуляции, геноциду, пытки. Дискриминации таджикского народа с исторической земли. Свобода всему таджикскому народу. اكون مهاجرا میمون
شعر بهانه چیست نام خلق یک اشاره هایی هست به آن دزدها و قلاب ها و حمات هایی که هستند و اشاره به چیزهای دیگر که در جریان خواندن شما میفهمید. زمانه بی نظام شد بهانه چیست نام خلق. زمانه بی نظام شد بهانه چیست نام خلق. حلال ها حرام شد بهانه چیست نام خلق. خزینه ها تمام شد بهانه چیست نام خلق. وطن به کام وام شد بهانه چیست نام خلق. چه شانه ها چه فانه ها چه دام ها چه دانه ها که پر شد از جنازه ها. همین نه یک سغانه ها که بوی مرده بشنوی زی حوض و رودخانه ها. قیام ازدحام شد بهانه چیست نام خلق. خدا بگیرد این چنین زمان بی زمینه را که در زمین سینه ها بکاشت تخم کینه را. که از ره نفاق زد بسنگ آبگینه را. طلوع روز شام شد بهانه چیست نام خلق. نه خانه های مردمان نه خانه دل است گرم. نمی کنند حارسان ز حال زار خلق شرم. انا اینا میگم که یکم تا همین وزیر دیدیم که ای دیگه جوای این انا کن وزیراش منصب ده بودگیش انا کن رهبرای اپوزیسیون گیرم کو با هم خیلی شما کی قطعی با او طرفتم همونای این طرفتم همینای شما خودتون او طرفتم قربانی دادستین این طرفتم قربانی دادستین در کار شود استوریشون که میمونیم اینا همش رولی که من کردیم نیستم اینا همون آمود کردگی آزادی خوام پارتیزانو کردگی من در روی کردگی همش باور کنین هم رولی که هم نمیکنن خود چون میکنن اوجه زنکاش رولی میکنن دختراش رولی میکنن دخترچو نمیدونم بچه‌چو نمیدونم کامپیری 70 سال مسافر اشتراکچی جنگ بزرگی وطنی دارم محمود باور کن فهمیدی 24 ساعت شیشتگی ای کار میکنن قدیمو لیکن همون یراقایی که خریدستین گازی مردمی کلاب همه خطلا نمیگم یراق جان کردستین کو بخرین همون یراقاتون حالی جنگ کردن بگیرین شما پول ده فقط یراق خریدستین گازی فقط یراق خریدستین که همه منطقه را میکشم دستین که شما بخرین تایار بیستین شب و روز تایار خانه روین خواباتان نبرد که میدروم یکی فهمیده نه؟ نه من نمیگم او آدم های شما پیش مده نیست شما فکر نکنین که یک تا آدم شما میفهمد قطیم نه باور کنین اینجا سپیسیالیست های بین المللی من شما را میگم شما را پول نمیدوندن همونجا چیکو کدستین چی زدن نمیتین این آدم چی دا اینجا میدروید چی با قطی من گاب میزند چی باید گوش کند چی را زبس کند چی دا چی را میتین من میدونم اخی فهمیدین من رستم نیستم دادن اوتان پریزیدنت بود گنرال شده باشون شاروخ نیستم فهمیدین اوتان نمیدونم او خونه رستم در رفته امام علی پدرخوان گرفته باشم و کار کرده باشم نمیدونم یتیم و یا رحیم رمضان نیستم ای خطلون و ای کلوب و ای دیگه جو نیستم من خدم شدگیم چیز شدگیم خدم شدگیم اکن شما بفهمین که هیچی ندارم با بالاشتن فهمیدین هیچی ندارم همین کسی را میکشین قتل میکنین همونجا دا فهمیدین نیمشا میبرورین تاگی ارچه دا زنک و دختر و عروس ها من برورین همون عروس هایی که خودتون تقری کرده بودین که همه هم برورین فهمیدین اگر میبروردگی شوین و اخیر دا برورین ابد پیش ای بروردن باید ینگه که تماشا کنین بسیاری شا ینگه که تماشا کنین خیلی اوجت بو طرف میدون که ینگه با چکاروی میکنن او را تماشا کرد من شما دا نمیگم شما ما را شکسته نمیتونین یگون خیلی نه پسیخولوژیسکی نه فیزیسکی یگون خیلی اینم خداب میگم مشنی تربیه خوردگی اونا فهمیدین یک تا مقصد همین شاید ساعتی 12 تا بخیزم چی میخوایی بگو من میگم امام علی رو چاپ کردن
Сразу جواب میتونم. فکر نمیکنم. نمی‌مومالی را چپا کردم میگم. میفهمی تو؟ اینم خیلی شده که 24 ساعت فکر میکنم. اینم چشمم در نگاه کنم من دروغ نمیگم تو را. اما تو آخیرا میزنم قد شما روستم میمونی که با پارتیزانی بدتر میشد. جزیر بود میشد. نمیدونم اوزاده را میمونی جزیر بود. لوبای کلانی کلابی خطلانی میمونی جزیر تون میکنین ما نمیمونیم شما را نمیخوایم بسای برید یک طرف بیستین کار کنین وظیفه میتیم کار کنین ما شما را ترمه ما رنگ شما نمیکشیم می نمیخواه گاب میگم من وعده میتونم شما دا فهمیدین ما نمیکشیم یگان تا کار کنین نه جدای اندازی دیگه نمیکنین من ایجا کو شما کردگین این همه اوزی وزیرا چی باید دیگه جوان این ترمه داشتگه همش ای حسار ای بدخشان ای سوق ای نوحه توبه مرکب اکرسلوشید وظیفه دارو همش ای گیجا ای کلو این طرف ده با وظیفه دارو ای گیجا ای کلو او کی به قپا دیاره کی فروخته است از نچید یا قطعی کی گفت زدی از نچید حالی ما میبراریم ما اسنمنای تیمه که چند زمان که میبراریم خیتایی این همین انگلیسی نمیسی لبای زبان که ما سر بتیم امروز نپریمه انگلیسی سر دادم پگه نمیسی کتی گپ میزند با اینجا نمیدونم پگهش ده خیتایی کتی گپ میزند من شما رو دیوانه تو میکنم باور کنی سلام علیکم الو استاد آواز نامده است استاد نویسته گودم میکروفون الو ها آمد سلام علیکم سلام علیکم من سلام علیکم من اینترنت شکرانه ما سوز شما چه خیل نه بچه های امود چه خیل بچه های امود زود بچه های امود بسیار شدگی وای روز به روز بچه این همین تولد کراس اینم خیلی تولد کراس سکون کی تولد کرده اینم خیلی چوچک موندگی هم فهمیده لیکن همون مسئله فیسبوک تیک توک من گفتم منم خیلی چیو برآمدگی و او یک کانالی همون بچه های پارتیزان یک زپیسای انگلیسی نمیسی چند زبان قطعه анамуҷада ҳамо одам аст ҳамо одам карочи ки қати связ дорад да хисрбача ҳам қайне ки мешавад ҳамон чиза анамо амод бояд в курсе бошад тикток да у одам буромадест хехтон уҷа фаҳмидем ки ай фаҳмидена ҳа фаҳмидем о тамом ҳамо одам карочи у одам бо акн ихелишда бозӣ кардеста бузо пулои рустама гирифтеста ростига пулои шоруха фиреб кардем ки бо якта дига группа ташкил мекунем бо якта чиз ташкил мекунем через ҳамунҷа карочи ҳамун уҷа асосан ҳамун базо ҳамун гумоштаҳоро ҷамъ кардестан одамое ки роҳӣ карагиян ку ай 24 буровардан 24 дан тоза кардестанда дар ношона чон уҷа кор кардестан бачаҳои 24 барои анамуҷада ҳамун бузо ҷамъ шудестан ҳамун гирду атрофда ҳамуно анамихе системаро сохтестан ки штоби бо фурӯшанд фаҳмидем ажиотаж медозан уҷа через ҳамун кадом одами ба ақл тикток тамошо мекунӣ тикток да чӣ подписаться мекунӣ уҷа сурати эмомалӣ карикатура дорад накун ту меафти ура дида мешад подписчик ша ба ақл ба савод фейсбук ё фейсбук ба герби мара мемонад сурати мана мемонад бача ман анаминҷада медарои подписка мекунӣ аккаунтата дига мекунӣ аккаунтат бояд дига бошад аккаунтат эмомалӣ раҳмон бошад лубойта аккаунтат эмомалӣ раҳмон бояд бошад фаҳмидем анамихе аккаунтати бояд кунӣ ҳар яктат ҳар як оила хона ба якта телефон мегирӣ аккаунти эмомалӣ раҳмон мекунӣ ютубта ҳамун якта симкарта мемонӣ интернетка любой ки ҳамин записои мана ҳамаша тамошо кун ҳамаш воспитательни ай воспитательни чи фикратон полни кушода мешавад уҷа медонен чӣ хеле рафтана ҳамсояҳо да бутен занако кампиро партизан шавен фаҳмидем кампиро бачаҳотона киштестан россияда киштестан бачаҳотона мексикада бурдагиан раҳда америка меран гуфта мурдестан аврупода омадаги танфурӯш аврупода ози бо сар кардестан ғуломие ки бо иҷоди оли мурдан сар мешад
یا لوبای کشته هستن این آدم ایکو برای например اینا یک کسل آمدگی باید کم شود ده گوسپند همون کسل ده بگویم اگر آدم هم میگم یک کسل آمدگی آدم کم کرنشون ده ایسابی که کم میکنن ایسابی میگران این یا خوجین دارن بیا میگود اروپا بیا میگود امریکا بیا میگود روسیه بیا میگود بریتانیا میکشانتون ای دولت های حسابی خودشون ده میگذرونن فرمی ماده هم کم مورد گفته فهمیدین باور نکن همه احتیاط شو پریاما تاجیکستان میری اهمون کوچت اهمون محله سر میکنی خط کلاوی ده ابسولوت باور نکن جانو دمه دروید دختر رایی میکنن زن میشد خامیرت پیشده باور نکن شو میشد خامیرت باور نکن زپامنی اساسا بچه های میسنی نوهی تابعه مرکز سوخت فهمیدین باور نکن ابسولوت نه کلتا جوش بمون گپای ایداده باور نکن با میگم تو 54 تا حاضر استودنت محکم 5-6 روز شدگی باور میکنین ای سوخت ای بدخشان مسنی کلابی نیست غرمی نیست برای چی؟ خوغدی مسنی بدخشانی 54 تا کی فروخت است این حاضر ویدیو را موندم رولیک موندم رولیک اپوزیسیون راهبرش موندم رولیک اپوزیسیون راهبرش کی همش یک تمام بگونه ایم اونم دودو جان عطاولای کی انم آدم بگونه کی با بگونه کماده بگو نیست نمیبینی بگونه را اوجرم خودش ایجرم خودش اونم میگرانت های درنشان نام خودشون همه تا شکار میکنه اونا بابای قنده وحدتی های پول جمع کردن نومشتا گذراندن پول فیره بیش برای که وحدتی های اگر نه سولاش قطعی همشهرهای خودشون پول جمع میکند ایرسیه میلیون آدم های کیدت کرگی نمیکنن ویدیو برای چی؟ برای اینکه همشهری خودشه فهمیدی؟ برای اینکه او بابای خانه ای وحدت های بلاگرای جکیدن اینا اونا او جانو نمیدونم دخترک مسنی های دیده ثبت اینو چیشه موندن برای چی؟ برای اینکه او مسنی های سیاه میکنن یا میسازن شاید ساخته باشن او زبسه شاید او جانو نباشه شاید او بابای قنم یا میسازن لبای چیه من خودم خواندگی هم اکسپرتیز ویدیو ویژوال نه اکسپرتیز میگه کسی یوریسپرودنس خواندگی میدونه اودیو ویژوال نه اکسپرتیز اودیو ویژوال نه اکسپرتیز یگان وقتی که 100% همون گفته نمیکنه یگان داوتی دنیا با همون مانم گفته میکنه برای همون لبای زبسه که یا میسازن میکنن میسازن زبسشون تمام من همین چیزا میدونم یادم برای همین یاد باور نکنین شما فهمیدین یا مانیپولیت میکنن فکراتونو دیگه جا میبرن فهمیدین برای همین گپ زنین چی گپ داشتین مردم با همین مهاجرای تاجیک دیپورت شده سودیار تماما آدمای بیگناه وحشی یگان قربا دخل ندارن سیاست به دخل ندارن همه اینو همه خیلی عذاب به همین عذاب بودن با همه اینو دیپورت کراس با یک طرفی نغزش های که شخصی که دیپورت شده همه که پارتیزان رویت شده استاده است نو خودتون کار کرستن همون دیپورت چیروستگی همش همین آینده همش پارتیزان میشد اینو چون که اوزه تمام میگه تو همین درجه اوزه ممکن نه برای اونکه باید به التیماتوم میمونی که من خواهم نه وای نزدیک اومدگی من اینو اینو بچهای عمو باید دونات که اینو گرین اینو یاروق هم خریدو سازی یاروقای جان کرسته کلوب با بوده میدونم همش میدونم مثلا автобус داد کو کلوب با специально автобус داد که همون سال 89 میگیریم 90 فهمیدین 89 90 همون زاپسوی همون اپوزیسیون گوش کنید همونجا میگه سانگاک اومده автобусу کم از گرون رفته بود کلوب میگه اینا автобусای هم برده اونجا گرون بیایم فتوس ما همش پد کنترل گرفتگی همش ما شما را ایکانم کلانی رسیه هیچ خیلی شد که الان خیلی تون میکنم فهمیدین اگر مردم دا چقه شوید اون کلان زاپسو را دیدگی نه خیلی میزنن کو اونم تاری پرو خود تو میسوز نمیزنن یگون کار میسوزی نمو автобус تون قطی یاروق تون که میسوزی همین خود تون بختون حیران میشن این چیزا دیستایفته فهمیدین شوخی نکنین قطیما ما بعضی چیزا اختراع کردگی که ایجاد دنیا
شما حالی خوتون دا میبینید و پلوتون نمیرسد و چیزا رو خریدن ده فهمیدین زناتون هم برده تین دختراتون هم نوزاییدگیش هم برده تین نمیتن شما ده برای که شما آدم نیستین شما آدم نیستین بر ضد آدم استفاده میبرین بر ضد میرنی گرجدن استفاده میبرین شما فهمیدین شما تمام شدگی میشه اینم میگم شما تماشا دورین مرا تمام شدگی ما شما تا چیم که ما را همه را میکشی همه وظیفه را گرفتین شما کیه که همه وظیفه را میگیرید کیه سوال لوگیچسکی فقط شما حق معنوی دارین پرزیدنت شدن میر گارد شدن نمیدونم ما میشین لبای جا میشین چه فهمیدین برای وظیفه خستگیم گپ داره اینا آشکار میگم با خیلیش تا میگویم با بچه مردمی کمبغل و دهقان مردمی کارگر و دهقان میخواهد که کار کرسلا داشتینه تازه حق کار کنه رنگ تو اینا من دیده سیای کابینت فهمیدی پارتریت بالوش تا توف کن هم تاری میکنم دا بعضی یک کابینتش در اومده من میدوند بعضی من خودم کابینتم نمیموندم اخی و میدونم هم خیلی میکنم میرسد یا نمیرسد تفون برای همین شما مردمی که بچه‌ای که آماده هست کنترل کنین این طرفش هم شما کنترل کرده برآمده سین آدمایی که بیرون ده هستن ایجاد چی در آمدگی بودن چی گپ شد رفته است ایشان شما آنالیز کرده سین آماد خطی ایجاد ما همش میرونیم پیرود میرونیم ما پیش که میرونیم اینجا آدمایی که بعضی درآمدگی هم با مقصد معلومات گرفتن دیگه چی شما با های اما زاپیسو خودتون با وجود کنترل کردین چیزی شد چیزی نشد با تلفن ده هستیم ما مردم ده چی گپ داره مردم باید شور شوند همه چیز به دوله نشوند همان دوست و دشمن عنیق کنند باید کسیش که پخته شوند بس اینا هم های سپوتنیکو با پول داده استوده فقط مردم هم گران کرده استودیان زنبی روید کرده سپوتنیکو هم ستافکوش هم میبردوید سوم اینو گرفتن در کاره آخه همین کانالی همین یک کانالی با پارتیزان ها یک کانال ساخته یک زاپیس های فقط کتی موندگی هم اونجا فقط کتی زاپیس کوریتید کرده ایستن پارتیزان ها اکن نمیدونم یک میلیون تا کانال های اوزر من رستم میگم که اون یک کانال تو مختم کاری کدستی کو کام کدستی просмотрش دیگه کار کدستی اینوی مونده میلیون تا کانال های نامی اوتات کتی نامی خدود کتی نامی شروع کتی نامی زاپیس های اوجه میلیون اگر یک نفری دیده باشد میلیون نفر دید تو خطی ما جنگ نمیتونی ما میلیونه برات هر یک کس تلفن دارد یک تا تلفن دارد دو تا یوتیوب شده میشود میفهمی پراستم یک میگرانتی عادی با همه جا دا زاپیس برفته سر چند زبان قطی فهمیدی تو مورد یگان کس زورش ماده نمیرسد ما دیگه خیلی کار میکنیم ما ایجای просмотрش خطی کار نمیکنیم ما دیگه خیلی سمت خطی کار میکنیم ما одновременно هجوم میکنه پارتیزان چه هجوم میکنه همه طرف خطی هجوم میکنیم ما چند ایده просмотра кам نشان دادش просмотра просто убрать короче просмотра просто убрать короче как будто اینو حوزه اروپا دام گوی جوشویی شده من شما را گفته بودم کاغذا را روی کرده بودم که آماده همین بچهای همین دولت‌های هم اومدن من را گفتم همین گوی جوشویی شده باید بجوشیم گفتن روس‌ها هم جوشیده استن یورا پلوشون گرفته استن ازبک‌ها هم پلوشون گرفته استن ترک‌ها هم گرفته استن چچن‌ها هم گرفته استن عرب‌ها هم گرفته استن نمیدونم امریکان‌ها هم گرفته استن خیتوی‌ها هم پلوشون گرفته هم زناشون گرفته استن هم پلو من فقط روی کردم که شمونده فهمیدین آدمایی که سپیڅو گپ زد سپیڅو هم دولت‌ها گپ زده است آدمایی که برای همون زنو نمیدونم همون بزوشون دخور رفتگی آدم‌ها گپ زده است یا گوی جوشویی شدگی یعنی گوی جوشویی می جوشن کوخی یا چند نمود هجوم باید کنی یا همه طرفه باید به قوت کنی هم پولاشو نگیری نمیدونم یارو خریدستم دیگه چی لوبای خما میکنیم لوبای خما میکنیم شتاب شما نایکو ما الان تحرکاری هم چیز و برسونیم ده پختگی انوجه تمام اوجه رهاتون گم شدگی اوجه در کفتستین گوجه دا چسب پونوفته ما نگیریزیم
اینم که میگم اما چاو کدامت اما دشدی армияи мардуми озодхоҳи тоҷикистон ин тоҷикиша ман гуфтам дига номоша намегум дига забоно қати ина ин одамо медонад командиро инам қашимо да басай мегзарем қати мо мебинем но амода гузаштан хеле и площадки иҷабоно ман муовиномо буровардам ко метарсан гап мезана гап намезана бисёриш дига одамо гап намезана эмомалира и хеле не о амод қоида дорад анами қоидая мегзари азо меши хидд мекунӣ ӯ қоидара қати анами командат мекунӣ фаҳмидӣ ӯ кора ки мекунӣ дига якдигарта ягон туд намефурӯшӣ ягон вақт намефурӯшӣ фаҳмидӣ ягон вақт якдигарта намефурӯшӣ анами хел ман шуморо сохта метам шитоби шумо бояд бифаҳме касе ки ай кадом минтақа ҳастӣ ҳамун командир мешӣ 5 10 20 30 нафар да ман туро мегӯм ки чихели бояд қатид шавад ягон одамда бовар накун иҷада нишон намедодаги одамое ки буд ку ӯода бовар накунӣ ӯо информаторо ки дуромадагиян маълумот гирифтанӣ мешаванд баъзеш айку нимша нишон бета ман дуромада натонистум мега ку киноҳое мекард ку бовар накунӣ ман шуморо мегӯм инами ман боем гап занад бовар кун мехем мебурад мегӯд ки действительно ман ай фалон ҷо бошамам хидша нишон дода действительно мо иҷара ғабз караги мегӯд ки мардуми мо ай вазиро ҳамаш кулоби ай мега ай кулоб бошад мард бошад мехезад мега мегӯд ки вазиро ҳамаш ай кулоб ай раисои оппозитсия ҳамаш ай кулоб ай президент ай кулоб ай ҳама ай кулоб ай турмада маҳкам караги мо ҳамаш месни ай суғди ай бадахшони ай действительно мо хато караги мега ку анамон вақт айку анамуро айку открита атака мекунад эмомалида открита кланода атака мекунад клани аймун хидиш минтақашда анамон вақт айку бовар мекуни кулобида дига вақт бовар накун открита атака мекунад открита анамин гапора мегӯд ки запису айку анамура мегӯд сурати эмомалия мегирад айку определёни кор мекунад баъд бовар кун фаҳмидӣ дига вақт бовар накун дига вақт бовар накун любой чи мегӯд ку биё эмомалира хеле кунем суратша сӯзоне мега ку не бугӯ ки ту сӯзон ман тура сиёмка мекунам бугӯ ман месӯзонам ту мара сиёмка мекунӣ гӯ анамон вақта мефаҳмӣ ки ӯ партизан ай ё не анамон вақта мефаҳмӣ ки одами эмомалия аст ё не фаҳмидӣ бугӯ ки ами эмомалия суратша айку мегирам бугӯ намедонам таипо мекунам любой чи мекунам любой чи алову сар метунам любой кори бад мекунам тура мекунӣ бугӯ аввал ту бикун ман тура сиёмка мекунам ман мекунам ту сиёмка мекунӣ бугӯ кулоби анахели бугӯ ягон туш намекунад паддараша киштагиш намекунад запомни паддараша киштагиш намекунад фаҳмидӣ метарсад каранда фаҳмидӣ паддарошо наю фаҳмо бовар накун ман иёқати бозӣ мекунам шумо уровени ман дар расиданда хела ҳай амода будаги бачаҳода ман ёд метам а дига бачаҳое ки ин 54 та студенте ки афтид ӯ одамои ман ягон ҷода набуду қатимо ман ҳаракати экстремистӣ террористиам эътироф шудаги нестам тоҷикистонда бовар мекунед ман ин современни партизански система ёд додастам ба тариқи информатсионӣ бояд чихели бошед ҳоли ҷанг пангда нарафта биравадагар баъд мекунем моям худмонро ҳимоя карда метонем вақте ки моро зада мо меистем не морам ответ метем ягон проблема не фаҳмидем но мо медонем чихели ответ битем современни партизански информатсиони система қатиб рафтаистем фаҳмидем информатсиони система ки зада мерем ҳар як месни асосан бачаҳои ноҳияи тобеи марказ ва бадахшон зарафшон суғд ҳамае ки ҳай шаҳри душанбе ҳамин телефон ва аккаунти дига мекунен номи эмомалӣ раҳмон номи рустами эмомалӣ номи дигаро кати ҳамун телефона истифода набаред хонатон намонен дига вақт самкарти ҳамун симкарти ки интернет мегирен ку мемонен тамошо мекунед анамон қати подписка мекунен анамун номи аккаунтотон номи эмомалӣ раҳмон бошад ҳамун каналотонда видеои ҳамин мара агар ҳичие натонен партизан мешам бугӯен видеои мара мебурен ҳамин қайчӣ мекунен мепартоен ҳамуҷода ҷоҳои даркориша мепартоен сараш метен то бихӯрад фаҳмидем ҳама бикушонам хели канал номи эмомалӣ раҳмон кати кушо
номи ягон кас ки не номи шорух кишо номи рустам кишо номи бузмак кишо номи ятим кишо номи раҳим рамазон кишо номи тахмина парвина озода любой та ҳаминои номаш кишо номи нами берунда будаги одамои бачаи бадахшону бачаи зарафшону местни суғдия мефурӯшад ку номи амоҳо хати кишо номи дигар кас ки накишо тамом анамихе атака кар рафтан миги зинда боше саломат боше 3 соати ровно ман гап задам ҳар ҳафта якта барнома мекунам анамихе атака кар рафтан мегирем фаҳмиди мисол як 3-4 рӯзае ку мисол атака кар рафтан мегирем инамихе ҳар ҳафта 2 рӯз 3 рӯз як бор барнома кардан мегирем ман худам гап мезанам иҷа метарсаду одам бисёр шавидар ман медуроям барои фикри дига ҷо бурдан баъд одама ман муборис медурояд ку бо оша мебинем саломат бошам ман фаҳмиди саломат бош зинда бошем